e no mo de kwa Accra to mo kwa Accra no yesi baby di so tuom market e ho na mo ayi no eti mo kwa Accra ne bae na me ba ne se ma wasi anyinti wo de misika kakra be ho ma mfa nkoto bag se me kwa wana se me ye adwuma no a man ti sika no so se de beboa me eti me so me bo mo dina ma kakra ho me ba ne de kakra ba ma etoto funds ne ntare ne bag se de akora ne se okwa ni tua na ka bibie afi wo mu ana akora no so mo kwaya asafu dwuma asole dwuma na chief shendit ti wo na chief ne frese tam na so itu wo na me fra akora no oba na cheso mo si play netu wo na eka minim and so play netu eja na enhadwen ye besa ye foforo ama no efise minua no so mi wo mu ana chief say ma sa atoto ne ma no ebra me ka say na owura bi ye friend teacher kodwo o MPP member oni me da na wa brim sika kakra se me fata aduane di hwa na me diska no toto gawe ne niema de ma akola no ne milonum de ma akola no ti me de ma akola na wo ma chief no asa frese yes akola interview bi mu yes ye Savior Church da na efiada enam sesi be ba akola no nti no me bobo se wo bi wo se akola no fa dropping se de sesi mo no akola no koduru enkran ayi enkoko obi nkokwa na afo abele se amaso na kola ne san bai ti wona me baba akosema na da na boy ne dada wo sese wo a wo nkowo ma ska wo di to bi die kwa so ahye eti boy ne me nche no nam so wo de mu nya abotre ma wema fe de boy ne feska na manam si chief me so se me wo kire me eti wo de feska na ma me ba no kwa ona nkobim eti nya me boa me de bi beto bi de me de bi so be na dipa na ja ye de dudi chief smate odine echna ene no one de number bi ama obi say won frɛ me me frɛ na also chief no so to market chief na wo si on fa bankok ayi no mesian wasia o ma me free o ma me ntikro from echi kalawo le mesian me one no afrɛ sɛ ma me pa cho nyamia na ayi nkontompo do ayi no me we fi so one chief no so afrɛ ma me di sika no be bro ne na msi chief na sise na da osia me kra manim kasa no afedi adoso ntim discover de twa toa ni se va se ba bosu me ba mi ansase nini ono ma mi si mu fi man e bai ma mi fi kro from bai man ma se o mo ye yie iti ye na o mo ye wi a o mo di sika bebre me na mso to ba me chances ma me hwe sise light kra ye twam light mi na me anwuma mi dwale ye ba ko hyiase o me demo ti mi sramo me sa do atoa me man ma no ba e me man kwa na mo ye iti masus mi ti me fa bibia nan ti mi sramo mo fa sika na me fa bi ntua ladbe na me fa bi nto ni bidie o ma me so ya ye wi a ye betua bosu me ba sa me nsa konai o ma me nsi me wana chief no fresh say ma masasi mi kwa koton e na me pay wubi fe mi pe nipa na ofra na wosian papa sa wo yade agai wo de minim kwa na me fa so na ma chief so da binya sa na me kan eti ma hwa chief no da me ena ni 3 kwesera we ni 3 twins ena chief no me kwa me papa ba kon yase wana barba no se ma chief afram say me fam number mana na won for scanning so ena ka chemiti ya me da pa eti wa me ka kire bra bi shimidie ka chanza me so bla me bag du na adwada so achekwasiada adwada nyampa so diska ebe bi diska bebrem adwada me hwe ni me hwe ni sika na ama me wa me fryer na me ba no se ma chief afre wo de number bi ama me se o abijan wo ye na ayibi eti wo de nya abotre no diska no bebe wo de beto so afi de me frɛ me sister na wo di animo no a me frɛ me sister na wo di animo no se sister say na chief da me na me sister ne so me chief ko from so mako ho me sister no ko ya no ma me ne kasa o ma me si chief no de on tu kwan ko ba bia wo na wan kasa wo ba kwan du e kura no ofrai wan kasa wo ba kwan du kura wa fra na be si so se aduane amenu ano minya ni bi minya ni binti chief mi ja chief aduane eti mi chief ma da mi di aduane na dwono na chief be play ye na manu kurato enti chief ontu kwan ko ba bia na wokumasi ya na ba bia wo party mi eti ma ba dunya abotre na mefra me nana
na me naba na me say na be from na naba mo di ka be pamacho first na be from na naba na sika kuta wasintimi nya ya na iti wono mu kudeni me bufu se ma me samfo na aka kire me onso me chen kakra na me samfo na aka kire wo hwe ya lefo ti bia no wo mu e tema me na me akula no fiska na me na me fa bi akula no tonto fos na me trans na me fa bi chichiri bidi me trans kura me vom na me chichiri bidi en kwa na me sorry ya nso me mu a ntimi enso na me se akula no munya ba bi nyina enti abra me tiwe ya awode wo wa minya nka me nse wo me yasa bi dida nkwala ne sa yasa kakra de beto aduane die me ye wose ne ene so siska ne nsem de ne beja etina asam no medikai akọ report na nkase police station me yasa da police phone si na misuminiska ena nanti akọ ne bra no na edi eti me baba akososo minjabi me baba akososo nya case Pino ane adiono amiensa adehye yamamu nyina ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumade bre na hwen ya chiachia mo ba bia wo bia wutie ehwe ye dwumade enchiakase na yede ema onanhya ne nso se Akoma mu Nsem dwumade enam Onua TV Rabi 1 TV o Sekrom TV na fei Papa Bi TV esom Facebook yedemu live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma FM 879 Information Centers ni die bebrebe Adepa Information Center mo wo kotwi yadamu ase papa se sabre mode dwumadie no atomo na nabebre Information Center kuma boduma se free 97.5 ewo tachimai sabre dwumadie no edam enso ewo ho nkrofo ma so OPD Radio Ghana ewo UK Big Love Radio ewo Spain Ghana Radio one ya London wa mo hwe dwumadie no Akoma mu Nsem fan club for empaboafo ya mo wo atonso dwom enchakase na yede ema obibia abadwafo nyina aye ready ya enefie bojaye yede Akoma mu Nsem dwumadie yede ebesomo na nakua koko afei obapa akosua sikapa Pastor Julius Naba and afei Evangelist Samuel Mensa wo nyina aye ready ewa haya and also yede dwumadie ne esomo producer eye Ishmael Haywood nana yawo ene Beluchi adaroma wo hwe yen ewo Facebook Akoma 87.9 FM Marcos ezo edimuntintimai papa pasika fam bibibiada wono ena aso yemu a yegusua ede dwumadie no esomo Marcos ba bia wo bia na nchakase ena yede ema wo yensa yenkomo no ase obapa etisan me pa acha you bibia haboko de nyame ado wudin de san efrem Ekuamponsa pacha ade bibi ha kakra hu pacha okay but wada maya na wamia enini mu amaye kakra binim se nyemre ma but bomoden na emia mu kakra Ekuamponsa ofri hin na bae me free offense boase pacha okay dia na do na mawie yi me pacha wie de nya bone na me wa akra ene me baba yo ena edi pa kakra na me kofa be ma bi abrantie bi a ye frɛ na taya timeni abrantie ne wo ho no se mi ni ho na me kɔ asɔle anwumela no one me ba no eda one me ba no eda akora no so entumi enka nkyere me oba no wanya mfie sai satem no 14 years okay 2019 ni mu enti akora no so amoso ankyere me dakuro akra na odanya ne ya mehwe ni fom na odaso no ba shiti na so na so nyina ye moja etimi na mfre madam fu bi efre ne Mavis na mse Mavis bra be hwe Jimmy fo no hwe no so mi de ja me anwune ye ho na ye mpanyimfo okra no ebi awoda na wani ni ho so a ade we de etimi be anytime bia timi de mfi se ne menses na ebia aba ma anwene bone eti ye didi ma na me kohwe ne bag m namba na oko school ti me kohwe na me hu 20 cd ewom e na me frɛ madam fo ne bibia me ne no a me ka kyerɛ madam fo no na me se hwe ne wasi yi sika no fasie oba na obisawa na so obisa ne se wonya firi hene e na me yi 20 cd na me disie ye me ba ne ba ye wa amoso me so me misa ne hwe eti binanda bi e ne ye kompa ibo me so me kwa batani asole ewo nungwa eti ekoye no
me ba no so atanse me ka o me enko asola me twena ti me for so ya na me de ne koye ye kwa sofo ne ya asole sa me ti ho no ma no frɛ me Naomi na me se da o se sole gina ho na me sole ye eno ase oba Mary a wona ne tie ndi si aba se oba na ne wahu se wanyema obeye dai na me se da nke be ha me papa ka mi nim kwan a me di mi ni padua be fa so no ase sa na me se a na akra no so to no ase Mary sori gina ho eno o sori ye no ase Mary ne wonyam na wo a wo pe eno ase da bi no ase da bi na wo ye ne wo ye no bla ha obisa sa hwan no ne da ewo adwa ni mu ne de nipa asori de mo dom ni mu no wantimi anya no te ye no de no ekọ puppet ne so na obisa no ande na mini ho minim de akora ne kan hwan na sofo ni pie ba no se na wo me bla na me sole kọ ho bi meduru ha o se na wo mi wunim se be ma na wo ne te no one wo ba ne da in fact ha me de me sa ma na ye wo mpena no ai esa na wo baba ne da 14 years tie ha me ene mi free ho no motisi ye na mi su omo mu good diamond de obi anim de entia ba me na minim na sofo no so ne me ba no tie pon asole na sofo ne frem na o ka kire me se na wo mi wo de se na eni wa koma achi enkoye bibia na be ma no we na me se okọ adwuma won so ye fitani no se ene se opon ba anwumla de ne fa ne bla ne ye miensa ye ntana se ne ye nka asam ne bokọ na amamle bi ye ho no ye nye na asam bi anfa na asam nko ena me see you ti na mbu afu pa ba me de share me ho mankasa ofila adwuma bae na okotana abonten ena me pie ba abonten ho no ene na danfo bi na to ye nyina ti fie ba ko na danfo ye frɛ no kwa bana etu amoto na mpie bae mfiri dem bae na me se ataya me pa cho ye sofo ne se me no mla ne me ho mfa me nti me kwa ye ne me ne di nkomo no ase me no mla nti enko jame na me kwaje ade won ho se de ye se dan ye atone so ho no wase me nko na me se wo nko sei na madam na adamfo no ne to no wase kwaja na nipa ne se mo nko ba bia o se wase me se me nko emprensa ni nyina wase wo nko na me koye na sofo no ho na me frɛ no obe na me se wote wono mo wase wo ma no wase sa na me se no wase na wo me pa acho udi enya abotre na asoli police fo ni asojafo ewom eti wase wo ma udi ejai ma de enche moso emani hu se wate bibi se ya na bibi se yesi ne anajo ni nyame anim no kware ni ma na na ade chin no sori no ko na adwuma na me so me fa me ba na me ko police station so for no kra man kan kire no ela me ko ye case enti me ko ye case no ma mo so for na man ye na o ma me form say medical form say vanko hospital na me de koye de me ba na koye ne ye ne lab ye bibia ye lab ye bibia wie me tuetu ameka bia na mbae me ba ansa na mkwaka kire so for ne say makọ report no wasi okay na eminya ama police for ti ade chin ya wada no osore no okoye na ye ntam ye nye fan bi asa nti na onkasa me ho me so me nkasa no to sole no okoye na msimi dwale na mko police station me ne me ba no me ko na mbisa me se nde se ya omko chi na ombehu no we na me so wasi wo okọ aboso okan akwa neema ansa na wo ba eno mo se ne mentete na me hu se wa ba me mabo mama ne ti me ma me ba no ekọ shop okodi ntenta na ofre me se ma wo wa ha wo ba na me see you na me fa police for ene ekọ ene ekọ chi ne ya che ne ya wada to dem ya wada ifiada ne nkrofo ogu so pa me chewa me simenti ase me nda kwasiada ena soja ni bi ode man bi bai o so ye soja ni obe ke kansa mai enwe nya na ma ama na nkwa ena inspector bi na mi oye mikrom ni ne nsam de obe ke ka bi ebo mi hu sa ta mi so mi ni obi ya me nko a
ti juada na me call police station me call ye CID no inspector o ma asem no mo kan na odi eja bibia manenka ade yenya case na asem bi okra ye betwi ma se ye mfa nko court enso be happy person egu ha bebre obi wa na asem ebulu 5 years ne 10 years ni akire ye mfre case ni nipa ne nam ho no mo kan sa ene me kwa metuo metimi suwa ma me hu say yes me ni obi ani machi me nko a mankasa na mete ho no man te ba ne say yekohia ene omko yi ni ba ne ye kan na o se meje say tim kwa me am say 3000 ye jano ye money bill ama na fa no okay eti ompe bibi enfa mam sadie nti ade kro no wo mutu din sadie o man kan he o man to din okay ena Mrs. Adia meje ni 30 million 3000 me kan ena o muji sika na CID ni say o ji sika na mami a onu be yi memo o mo 5 million ena me say okay to o mo je ma hona na me te 5 million e ma o mo CID phone ena hona o mu ja no na se case ni enu anu no ya nya hwe wa chire so wajiska wie wanka so wajiska wie nti atwa so eti enu achi no me de mete ho se me de menim hwe menim se me amasem no kra meje mama naka ti mi boni bia amfa no ho me ne ni problem bia e chire kra e be ye free ama me wo ho me gilon na me chema nkrofo ti mi frɛ me na wo mi man bi o mi pebi na mama ni bi meji anu mama ni bi week bia na majeju obi esika na me de kono makotua ti me ni bone ti me papa yale na me nua na ohwe no no na me di nachi na wonyam me baaye na se de waye no wontumi enhwe papa nso epeja no na me bla no mo ye no mo suicide a me mla na me hwe papa na owo na ho chene a na afi masa akomenkran na me see you afi me baaye afi me fie me kwa hospital yenyeme nto ni ama medru sa eblo mbe hye me se edru amemla no ebi kura enso na yale na samba me de sa ya fe ya je me to ya de me kwa ha yese chinchin na me ho nto me nti da kura de me frɛ me sister panyini no ena me frɛ na ofa afon na me ble de me epie free ma no a me kan ne se adai edinga me ma meti asia kawe beto mi na mi wu ana me ka se no mi sister ne ya ma wono kra no na ne bu afumi won kasa me ho mo de kwato me wa fa bia ni se me ma dwe ni se onu na eku mi ana so na ye mi nti ai ma frɛ me wa fa me se muni bia a mo fa me nko na me de mpema ho to kwan me fa so a me ho be nti me kra de ma dwimpo eni ho dako na mi sister no suma na mi di na chi no e na oba na o se mi sister ne se okọ baby so okọ akoye ade oduru ho no ma na be si mi na nipa no bi sa se unua ba na efe na ekuya na o se me ma me ba o na ye ke chire na o se so yale ho na o se o yale pa wa doctor sa na ho nto no no ka se kura wo da ho afi wasi ye do run be kan se mimi ni be ma binya problem e won knan e ma me je no 30 million te san se sika na akwade tua e no e ho ya wonti ono e na ekumi ona de me nam a okumi na me yale ne free ba bia se e ye wono e na wo ye nti mi nia ne be kam ko mi sister no wo jitu mi san na m ka sa dia won de on fa mi nko baby kuro ko na me da se me ho beto me kai won so se nipa na ode nko bi sa na yesi edoro akro nipa kro no watu kwan me ka ode ne ode china sa be sisa me ne mutiwe ti e ba ne sa na me de ye mpaibo so kwa ye nkire wo se be ya na we Dom kan se obi na eku ya chechire wo kra ya chechire wo nsuom ene ensam de bebre no ma bompa ya ma no ma befi still na be sisa me ne mo kasai mini ahoto mini amaposo mi brezi akra ebo me na ma bai no mi mu mi hunam nyina ya mi ahotutuo mi kotodwe mi koto fam akra mi ntimi nsare
ɛno nti ɛna wonam sɛ ɛde apote na ɛyɛ waka sɛ waposo de but ɛde apote na ɛyɛ wo widie mu nipa mi widie me hunam yɛ me yankasa ade na yɛ me ahotutuo timi so machi sei na me koko me busei na yɛ me yapa den pa mi ntimi nya me ho hwe free me kwan achi sei besi me na ase form de mi ntumi nya hwe na chese eduabo na wo hwa eduabo ansa de omo kan de etimi sister ne kan asa no ena da no na yekwase ada anwumre nti ade a chenju ada ahoma chen me da ho na me fresh ataya no ena mbisa anse nti wo ye nipa bone ni sa wo ya me ade kese se mi ma fo wa nko baabi na wo ade me bone se na wo wie ya wo de me akọ edro so se wo kwa chechire me akume nyo se wo no me na ada me ti ase akokokora mi nku bi da na ma ba be kum nipa minimum nipa bo ena me se na ba ne se mi sister call ba bi se ne kan e wasi an wono de wo kwa adurowura no wa anko se wonkumi anase wanya me bone na wo ko se de be ya asem ni be ya police case ama ne ho ato no eno no ko se adurowura ne nyama ena me se wuntimi nka sa ankyerem because ye anyi se kobla ye chewe ya wada ene ye ja awodwo ada Ejuada nso na bibi ya kan bibi ya manesi dada enti bileben na wodam no wo san kwa adurowura ho se wonye bibi ma asam no nya police case timi de sa na o ka kire me okay ye hye nkomo na se a wo se na ne be man na tie na ho ya ne se wono oba twempena na mo asetana net sen wono oba na tie ena ade sa wadware akoda bema no ho ana wo no ba de nyina tu kwotena bema no so ana mo nyina mo ha dan ena na wo no ba no mpena mutimu bema no ena me ka se me pedan ono mi hu no na me ama ha me dan tim ti dan ne tam so ye no bema ne ba me ho na me ne me ba no na wo ho ena osole oba sa tam na akra no 7 years na no osole oba ho no ma sa akopim se dan ne tam me tran dan me 3 years ndi tam no so ye na fieru ane se onfa han mi biem na me se sa de a ono so abeda mu bi de se me niska to ono so han bi e ma me eno ode me ne echina sa ma fieru ane kura tu omu yi me nema tugu mam koda obi kesum eno ho bla me bla wonungu abonten so no enya asem ketwa eti elidima na madam fu bi si omu si loan asafo loan me kura na me si misuro eti me ka chere na o se ade a menye na wotwe bi obeye adwuma na wadi atua eno kura sika no na edan na ekwaje ye 50 cedi a month ndi 12 million okotua 10 million eneka 2 million we ntua na me nentete dan ni ma ho no ma na akasa aba na ene okọ ho anu abasa na yedete dan ni mu eventually woni obey ene wo mpran nyina kwotena dan ba ko sengere room ena na mutimo etaba ni nya 14 ni nyina na oni omote sengere room ni mu okay wo hwe wo ba no ene wo mpran ntamu a net sen na wo mu guru nyansini guru bia wo suspect yes me bayi wo mse wo your stepfather de na so aguru ani ni eguru no enya ja ene obaba ntam agudie no wo suspect bibisa nenka me bibisa ni wo mu ntam because be ma no ohun se enya ne ba ne akola no na onhwe me ba no eti na me ba ne ni nye free na woni ni nye free ene wo soma no na wo yi sika ma ne se je kwota ade we bra me akra no nka se wonko ba ba gi sika no na wote ho yi se me hwa na maten ze he nyon ne ya soma won ansana wasole akọ eti ni woni no enka kra because oko school mu PTA e ma omo bisa ne se ayese to books bla wunya nto book ni nyina ene wo se o me ma me ni sko no wo se na ma me wo papa ni ho no wo se de bi na be ma me ne nete esan se nya ne ba ne minti onhwe me maame na ne blehwe me kakra na me so ma na makoton pie water edru Saturday ni Sunday makoton pie water na me de boa me maame eti esan se antinim na me ba ne nye free wo kwan bia so omo mfa hansi ha omo nka kura eti meti asem na shoki me aka na me ba no so medi ne ho yawo iko obi a wanhwe wa wunnim se ni pass mesi kwanse ne wode wafa so ya wanhwe wo die benti na wode wa ba betemte okura mpa ya ma na ho se de ba ya wo mo a afa na o ma join ye nkomodie beti ase no wo mpena no wone na wo aba ye enya me ne wo enya wo ne wo ye be ma foforo wone be ma foforo na wo ye ana wo hia
bema your friend say ataya na okay eti wankasa so na woni oba no omo ayonko woni oba no mo ayonko fa na te say ene ye fine pa o ka bibia akere wo no ba me ba nankasa na ni trimosum so wo be kan bibi meti bibi kura wa abonten me bona bibi be na oto abonten abon se bia okwa okotonsuo na ene otimi hyemu ache ebi obetima abon 9 no ma ebi wa 10 akwa we da hom timi ka say na mbei man na say obeba enti kasa ni nyemu da na case we si ye no ena na damfo na e frɛ no kwabena na ye ni tifie no ono so ye driver ni ya o mu nyina shop wo no mo eti case we si ya America no ena kwabena ni be yi atumi say an adabi no mo frɛ adwuma eba ena ya wata no ebisa kwabena ne say eti wo hwe me ba na wafa be mada ana wo mpena ena ablante enso ka chen se media minim na wo a wo ba no wo ntimi hu na me na ba bebisa me eti na o muntem enye fan ko me say bisa question bi mu wankasa enna no na wo ne o baba ne ntem na etisen na ye pa me ba ne ya na kire sen me ba ne de metimi tu ne fo ene me nanfofo o munim nyina so obi hwe me kra nipa na obe metu me bayi fo ne wa ba na me de nasi wa because ma blabo ensi mi ye oba no me omuye mienu be ma na fa ba ko de ne ko bokina okay 15 years ni wonso mi hu ne da ena obeyi owo wo nchen ena we ena wo mpena ko sofini ye baba ho ne so nana me bisasa obi ho no ma wutiri no wonim se wo ne oba ntam ye ne so na enye ne ye no sa na wo se ye kire se da di nkan oba ne bu ne nsa no ka kire wo banka ba mia na mi hu ye ita se nkoyie mi hu ye akura ne na nitrimo na nye se ye nye free because metimi frɛ no na me tu ne fo se de ma me mram entete ya de ma ye ma no onyina esasu no beda na di akyerew ebi a wo so aketoa no wanka na amen wo ho efutuo ne bia wutu ne fo de fa kwan oba ne be ma fa so hia sex education wo de ma no di nkai obebu ne nsa sankomo ne nyina na wo ne di oba tan bo ne baba ne nkyɛn so pese wo ne di nkomo kora na o trentram no eto onyine ya pani na pese munya sa yonkofo na eye den eta bebisa wo se santete wo de ma akora no ana stara na wo mienu ma so nkyerɛ me de ma ne pa because wo che ne tena ho se obi ho no ma wo se be ma frɛ wa enkwane dem be ma no da me kan ni nyina kyerɛ no me ka kyerɛ ne se wo ya ne se da di nkan ya wo ye no ye ne se ebre bi a okoya wa amantem no ene me twɛn na obe na ade asa wutimi hu se me ba na asɛm wo na no me bo no oba e na mete ho na me se ade no wa kyɛ hwɛ tam ekɔbɔten ade fe ogina wo nkasa na me se he nya na mbi se asɛm no efiri na no na obo abema bi ti efie emfikyire ho baabi obo abema ndin se oba no wone ne nanfofo omo frɛ ne se wonyina no se wonyina no omo dimrika be so enim na ayese omo pese omo miemia ne ade na mka kyɛ se he ma abana efiri na ekolo me ka kyerɛ me nibi ene empesi ka so nto ansa na atwemanso wonnam no obi frɛw na wo se wo ma ana so obi ka kyerɛ se me pɛw na wo se daabi na se nipa no ye na adwe se obeyerew ana so obefo wa nipa kro wo ye hwan kro abeka kyerɛ me na aka kyerɛ me kwan bia me de ne befa so no me de ne befa so so why wa fa mu me die na meka afa one room abaya 14 years ne toa yuku ni mpoku agina so ne ade a one room ya so na ne ataya omo hyemu wa wo hwa na etesen akora na ho siesie mu se bia wadware awie na ne papa yi wodem wo pese osie wo se esono ne papa sebe eya ne be ma no ba ena so ne papa ne maame ne etwempena wo hwa akora yi ne na ho yiye ne ataya no ankasa nso kora no se bia akora ne wodem na owura mu a saa hyehye ne nyina wo de wani to fam no se bibi nkoyie me huni se odwale asatem de nu wo sha ne wani me fele eti odwale we dwaye a ho ne ye dwaye ne she inside ti wo wie pepa no ho wie a da be sing room na area ho de obi aye dwaye wo okay eti odwale wie a wa pepa no ho awie no ne wo de saa ne ho saa ne wo de aba na taya nso to no hwe ye nyina ye te ho e bia no pa bi okọ school ntem okọkra na sisi moy eti aba ne saa ne ho saa ansa no wodi awura da mu ho aba ba siesie ne ho na wokọ
ba sa ata eduru ba bi de no wa no hu se obu ne nsa ne fi ho ko na eso ye nkromi unsa efu a hya se ba ne himba no himba sa no a na ne no fo no adredre ne nyina na ode fa ataya wani na ha wo ye so ya na matia no ya wasi o ataya na ya wasi o jana we ni mu de na mse we ni mu de na sa akra no ya na age se won fa so no nwi bibi bone sa e na mba no so onye obi a wo sonwa oni honam okay oni honam ni ogina asesi ye ya na meka se bi a wo mfie se ya onyini oni honam ne ho nkete nketo de enketo de etu gidi sa ataya e fa wo ba no me de meji edi wodi wani hu ye mani ehunu na wankasa no toda na woni ataya wo mu fitemu a akora no woche mu da yesu ani eche ma me ne papa mu da bia wo wanche wo da wo mepie mu so sada David sa na akora no da fom na ani ataya wo da mpa no so wanche mu da wanche ye da eno nso oda ho a sa akora se me sole akodwon so ana se wi no ono bebo pitra sole no le bia 5 o sole pra bra no be smart wa dwene be yo se wonche nso no ache se bi nso a onan wa no ho se wada de a me de any time bia na bi oda ho hate me kura na msore a no makofa ntoma na am de akata no ho oda ho a hate na nsana asem we besi no emile bi mene ataya no nya kasa me so eba ne sa no ma free mpa no so no ma ba beda carpet ne so wo form wo sa na me miti ato mattress ne da form na me miti ato so sa no da ho eti eba ne se o se me nso na me se me ma eti esa no so solid free mpa mattress ne so no so beda asa de me da na esa me nan egu me ba no e mattress ne so wo form wo eti me da ha me yes de ma da no na me hu se odene nan e wo akola no eti me ka me ho yes we ya na watwe ne ho eti aba ne sa no na me tete wo mu ene me sole ya samba ne hyedem no ono so wo dem ho a na madamfo ba ko me pie nyine wo fie ho ba ba ma bi oni ya pie ni eti wo no ma ti yedi nkoma na duru ba bi a ma ko bie we ni kakra bi na me hwe se e bi a me hu se o mu di nkomo ana se me hu se wotene da bi no obi atene ba bi ene sa atibra ni de mi susu se onyaboni obedi eti na metete wo ma so me de me hu bi bisa eti at the point a wankasa na o suspect ni nyina no wa hu sa fe de ayonkofa na da taya wo ene obaba ne ntem na sesa o ma me ye free o ma me ye free o ma nye free okay afa ye nkoye ni mu free ho sanya sa wo kwa asode a eko pie mu se wo ba na nyinsan ye o na be ma ne tie ene fa wo ba no a nanka wankasa na ba otirimu pan se bibisa akoso David le ma me tirimu da ena na me ba nso no mfa be ma nso da ede na hu so ba na fa be ma da no mfa be ma ko ensu achima wo ko hyemu a me ma be so no ene me ma gro de wo pe what we hu se na danfo e yo na sa adwene no eni ni tirimu ene wu nipa na wo ba wo ho wu nipa no na se wo ba wo wo ba ni tirimu ene ono anasem okay wu nipa na se wo ba ho na wo betemte ni se obe ni bibia na se wono kuta sa adwene ne se no wonim until se wono ene ne da ya wo sa te no won se manenka no nso de anya ba akumpo ukwa sorry na ya ka kire wo se wo ba no ene wo mpren wo mo da no wo ba wo no ba ne tenase e bisa no asore da mu anu ho ubisa wo ba no mi bisa no no si ya dan wo si oda ho no ene obeso enimu ene wo si wo mpesa na wo si wo mia na no eti so no so wonye ebi da sa em se wo mia no ene ma ono so eye ne da wo ye din na se wo ba no oje tum se ye ne de ai wo si one ne da na sabra na esi ya no kaka otima na wo yi na sa de ntimi si ya wa huru mu de me kwa sorry me da ho anko ntimi nyesa ya sole fia da nwumre ye mpai bo half night de bi wa ye pon 12 bi wa 12:30 eti esan Saturday dura obekwa akoton nsuo enti no esa onya kwan na eti me kwa no meja ne se wonna se de be ade echi a obetimi asore Saturday na no pa akoton ni nsuo eti me ja ne wedam ho na wada na matupu na ebi ana taya ne ma na de matupu na mkoma asore enti eduru baabi na taya no kra no ono oto onkwa asore ti me kwa asore bia na odi asofo ayi akoyifo na odi asofo atem onkwa asore ti na me kwa asore ana odidi ma na mso me de agugu no so na ne me no edi etwa so ana me de metwa afa so na me koma asore enti fia da bi na me niska
ena obe na me da no was so for maame I wan pa na nkwa asole ena me se mini scam de beto collection ti me nko was maame ma obi ne kwai 87.9 ena oyi 5 cd e ma me se me nko to collection sa me de adwen bi anim trim ena me 2 key no na se o mutu den na se mba metumi abie sata na mba na uja oba na 14 years no sa me de me nwe boni bia ena me koye sa me ko sa time na wono ni akola no eda me kwa enti no shoda mouse ka se fa kwa sore bi kwa no de won pene so kra eni esofo no wotan wo chiri no kokokoko won pene so eti e ba ne se wono ma misika bai na me ma dwen ko ho no mo se eni e me ba na me ba ne da ho no ono nso so wode ne ntuma atwe no no nso da ho na ma ba be da dana wo hu se wo ba no ade echi a woda moja mutam ubusa na se de na aye no akoba wadanfo amane no busa aba se de na wo to aye pacha se moja na firi hin aso anya ne me no anya ne menses na ade woni to fom na ne menses no wanya na ndie mele e wo se wo hu menses anya da kwa de sakura na buni sa ne ya na se ne ya ne ho asa ya anya hwe kura no na enu na nsa ne na ne num de e beto aso a wo de woni to fom se sa na me mama ne sika se koto pad na matopa de amon ti se na wanya dada wo nya sa 14 no nya wo no nya no 12 years eno de yenim na de mepesa beti ase ne se wo hu ye no bibi promptil e ma wo ko bo wadanfo amane se bewe jimifo no sa na wo fra oba no ni jimifo no se me ye me kire ni moja na wadi ni montino na me sa oba ni jimifo no aha ti bewe jimifo no e na moja ye ne ho no wo wutirim no na ye ne message ye keka ne message ani o wankasa wo se ebre bi a wo dada mu ho no mo a be ma ne ye wade a wutukoda oba ne nchen fom wo hu se be ma no e prepre oba no eti ho ne de adwi bi ba wutirim eno nyina eti no wutimi to wadwum eja wo bayi a na wo da ho mpo be ma no ade ne nan prepre no no e kwa asore eno achi wa be hu se akora ne da moja mu a se na normal men sesa nka menyi di se ehu bia akora wa bu ni sadada de wo be kwa akọbọ wadanfo amane na so megidi sa adwen bi ne ko wutirim enti na ma wutimi bo wadanfo na mane no ni nyina no wa fa wani antoto ho a okay wakwa asore abepie mu akwa na gye atum o se nna no e ko so empendodo o sei emprenu o se emprenu nyinsan piem da bi nyinsan ya piem ataya na akasa so bisa no o se nya no kre ono de ya chi ni nyina ebisa ni nyina no besisa me no kase wo se nya no kre ena nya me nso na mbo mitirim kaaye sofo na nkom se bae na ono so nya na bie na no e ti ko post station no charge be na akobo ataya ameka chansa me de me wo ho me ne me ba ne wo ho ena ye kwa asole ena nkom se sofo ni ya adwuma na ofle me ena o kan ase e kire me ba no obisa me se me ba ne nyama me pe ena me si de bi me mpenka be ya me kra ya papa na obisa akra ne se ne sa wonyem a ope he mele wo a ope na akra ne si de bi na o si de bi e na wo yesa no o kan ni ogina wo ntumi nkasa na wo si bla ene de wa kire mpese hu se wo ko post station no kwa duban na de bo ataya sofo no ene hu ya o kan ye ene o kan ye ene mo bisa wo ba no nso o si ampa ene wo ba ne gitu mu okay apostifo asom ye di asem no ebra wo mo kan ye se obi docket eda George eteburu so be se mfie du ankosi aga eti jama ne nka no sa 30 million 3000 Ghana cedis na wo je no wo wutrim no na edi esika na wo je wo ba na wo ne na da no ehu sika na wo je ana se die ehu sika na wo je ne 30 million no me de esa de omo kan na omo se menya bibia maninka no mpata me no eno na nyese ne ba no esika na mejiye oba wo ya virgin nyabotra ma me oba wo ya virgin wa wonu masem se wonyini se wafa be ma da na be ma fa wo asa fa wo baba aka ho no 30 million na edi esika wona na wo fa wo na na se oba ne ntina age 30 million no oje no oba ne di mu na se wanka sa wo pemu na adeje ye bele enya me ba ne di mu na meje oje sa ya wo ya na ye na me no ne nka me pese enko court ba de wa mo na me so na me ni obi ya me fra ne papa wa ma obi ani mechi ya ti ase enti se na wo ja ma na ka na pese mu se 30 million no e ya wo ya na wo die no ana se akola no a be ma fa no no e ho 30 million na aje ya akola na wa fa no no
Chese dia oye ne ho yaw e ba metrim ene ni nyina opon sika na meji ye ne kra no nyame na nipa ni me nchen a e ka menye sure say na meti ase nka me bodam because yaw ne ko mi mu wu twam kra na menim wa na mafre na meto aso kire obi atwama na mafre no ena me ba ma me wa meto to ansam so wro fro te ye me ya oje tete ne de na yaw ne ko form kakra ni na kra store na eti de ye ne say tede ebe ya me ho beto me no me ko hu madam fu bi na me se no nti akire na be ma me sa afre ne daada no sa wo mra na me se no mpesa me dia na de mo no ankasa hu se na me ne madam fu ne plan ne ye na okope cruise bi ba mpe 50 cedi ma wo okope de cruise boys bi ba okay na me se me daada na be hye dem ho mo hye da me bo punu me se wo bia na mumie pono na me bia pe mumongura dem ho na muntwe nimpie na mumuna mo no esa utwa squad ma no eti ampan so me dada na obai e be hye dem ho ene obai na me se minwale no da ho na me hye da yes e ko be bia sa tiare oba ne de na nso no ene owuro no ho owuro no ho e ka ne boxer owuro boxer na me se me dwunso aba na madam fo no ko he na me se aye ready omla onflen cruise no omla no flight me ne nda ho no be so ane me da me so menim de mi yenti ma nworo me ho kra on de wa wuro no nyina ena oda ha ma sha da de me nsa fefa ne ho to ya me so de nya abotre sa kopim se madam fo ne de o mo bae no no ye fast edwane ye na o mo be bo no gugu sabe no waje 30 million na wi da na no achi be bu so me miense osanan kula na waje 30 awie ya twa so na bro na wo sa bo pa me be bo no na ani hwen sai na ye me ya na waje 30 million sa wo twa so a ede na osa ko bo pa sa yensa me bo no nse me twa so a police station emu na oda no na sa de place obi e kan na me nya no na sei no ai say pressure no wo me so okay eti no ye yi no ye me jam ye yi no wo na oba no eda na chi no na wo san ne da sa na minim ne de na wa hye no nyabotre ne yi ano me hu ye de me na mabusa o se uhu ye se wo na oba ne da no na san ne da wo se na minim eno de na me ne na ene na wo ne na eti mu ho no na jai ne bae no emu ho na jai ne bae no be no de wansi me hobi okay ti sesi ya wo de ataya wasa ba ha se wo ya de ne niam ayekoso wo widie mu no ususu se wo no na wo de wakọ ba bi na me se wasa kompai bo ame aka che no ususu se de na waye no wo na ke ya be fa wo ba yes na no kra se bi wo no di asem wo na obe fa wo ba wa sofium asan so afa wo ba sa aka ho eno apata wo a enka we na ede na wo sadi fo e ma nchechire ochechire ne nya wo eno na menti ase ne me sister ne be kan nya me ni na me nyintum kopin sa me kompa ba still na ekoso okay na ebra wo hu sansa onum sa chiwade se obefa kani akaba wobefa maame asafa ne ba sa aka ho ma ka Abraham krade bo onwom wono maame nua ba dai ya chiwade ne ade o chirechere mu Leviticus ho no ewo ho na wabra ne nyina ewo ho enti no wodim se eye mojafra na modi ye no wope ho ade ye na mso de musuo na abra wo ne oba no wanya ho hwe adentia ya nya ho hwe adentia na se minim bibia sa wonim se na ye musuo minim se ye musuo na se bibi wo ho no mo se ne ebeye no enu de na minim to anu kra duru baabi no na man bi wo fie ho no me friend Mr. Ansa ena o ka se ade we de ye musuo na ye wo mu krom a nke ebetwa dwan ne ade ya amamre nti wa musa se wo su krom se musuo se egbo a amamre ben ena wo se wo ye wo ho so wa musa sa me de me misa ena asem na si ye ne sa me de me ya akura me wo fa me ma me mpanyimfo nyina wo ho obi aso anka ho hwe obi a wawa ma banya 40 be ma na ye de no wanyini sometimes nyabotre sometimes you take responsibility for your say actions se nipa wonya ba wiase na se bafiri ho tofoma wonya akora biem o ma me betimi atufo but o ma me ntimi nsi gina ye ma wo eti wona akora ne firi ho ba sebe wo bayi kwa abroche na oba ya enka kese na dodode ne dinka ba wo ansa na ne nana no a wode kwa adu bo ne sese ne bi akọ ne ho
enti asemo si ede ebi mu batani ade obi aka cho se ade we die emi kromu a yetie news ni ade yate so obi akofa ne ba nananom abam eti atwa dwan ni ade utimi de ko post station aposi force ye ntwa so wo ba ne ba bia wote no eye de apanifo ho nananom wo ho wo betimi atua na mon na wakona na asem se na atomi o mo asase so efin se ba ede na ye de fa ho wa anya ni nyina wo se na wo ya akora sabe na wankasa wo mfie sei 35 na wo 35 na wo ya akora o ba me sa akoye se ehonye mikrom na se yenyina etu kwanti me adwen bia ma mitrim se ebi eho no yebetumi aye amamre bia ma na ye me bibi sa ma mitrim se o baba no wai o fi ese wo na yare aye wo ba no so le tibia te sei ono na ma oni problem oni problem bia wona na mo oni problem bia wa hwehwe bibia hu sa akra no any problem bia okay ntese ade apote na de wa be pi ha sei me de kwan se kwan ya be fa so a me ho beto me enu nti na me no wan na ma ho nto me ana se na na kua na se abadwafo onka se ne ataya ono ene se mo be fle na uba ha no nimbe nti a wo ba e de apote ene de uba ha sei yale na me yale no nti na mba okay ena yare no solution be na wo pe ataya wo na akofa wo ba me fa wo ba nana kua mfa wo ba Ismail wo me fa wo ba eti ataya wo ena afa wo ba ama se musuo we nyina ba ma ye hu sa ataya wo ena ne wo case o tie wo ato ne nkra ono so ne nkra ataya wo se wutie mi a ana wontie na se onti me ya fidie na so pa obi biala wo hye me ewo onua TV bia bo ataya wo amanne ese kwan ya ode me fa so no ye owie yale a me yale ni nyina makọ baabi yesi wono ene wo ye me eti kwan ya be fa so a me ho beto me no ene na me hwehwe ataya wo sesi ahe no wo onungwa a life chamfonyi ni enche no describe no efitani e wa hemfa a life oye Benz fita na de fita no oye Masa fita for no bia me oye oye Benz okay fita bia akura e fita okay ye ko akwantuo Herbal Hospital na ya konom enu papa ye ba ataya wo ye be frɛ no kani akaba maami se de otie wa hwe no asan awe ne ba e de aka ho na de hwehwe maso ne se de ne besie samia wa fom me no me do fa mra kwa so na pata me a wo sa fa kire ekwa nyankoma de kekere me ema no eye yie ensam na wo se hwem pa na ya hwede de ntikura na asam wasi ya pata wa wie wo sa atwa squad e de ema me ye beba na ni ataya no ankasa akodi enkomo doctor akwa ba menua ba me je so akwantuo no ba ko pe bi ni ba bi sabi bia ya boko de eno no so abo adwuma papa ne ye Ghana obi aje yenuratum na akwantu heba na de bia me ka se ese ye ka all sell duro pa ye fun ye de duro fun ke duro doctor Nyezi na kan kakra bi mame kan kakra mame na beba na wo de afa enuro no mu pa sa de be ya ebetumi aboa ye fly away travel consult fly away Peter fly away Paul we da nya no bia we wo mu do tu kwan e de wa from my Ghana mu e de akonkrofo ama so enra nko na maame bi ba ha na ni so ni suo connection money agent bi atafre na adwene ho enne sa opese wutu kwan ya ba bia mekamfo e de akere wo se wo de wani betimi akere mu e fly away travel consult wo mo se wo pese wo ko Canada e ko nsrahwe wo pe visit e de akọ Canada ana so se wo pese wo ni wabusua mutu kwan edi ko UK na wonya wo permit anasa permit visa working visa no wo pese wonya bie edi ka ho no fly away se bra na ebe hu omom afemu amope Schengen visa edi akọ amaya hodo eti se Germany na Portugal ni nyina wo mu eye bia no nti de opese otu kwan emomoden emfa na ni nkyeremum e wo fly away travel consult wo mu se wo bibia wo pese wutu kwan se woni passport se woni birth cert wo se ni nyina wo mbeye edi amount enti wo mu hyehyɛ de frustrations bia no obi hono mu a akwanto onyobi obetu pa na nso wo hunu ba bia e wo se wo de nani ekyere na connection man fo na hu se o man ni mu ayehye wo bia pe ba bia de tirafa nti wo mu so na mu a wo mu twi nkrofo die enti ba bia yankase yakamfo e de akyere se obekọ e fly away travel consult wo mu e wo Kumase ahensan bonsuom enkrabata foforo so e won kran e ya frɛ 0243 4212 15 mo abo pese mutu kwan wani abre na why ready dia mo se men kan che so mo po bia why serious nko a wonye serious a enko ha wono madwene why serious a friend 0243 4212 15 0243 42
1215 ofrepe fly away travel consult one bajo som if labor pad be more bad time why a guy we are paying for time was some now we be kwa wo so eniema wo toto we list no e dia ma wo no won se pad shim sa pad no wo mo so wo pe if labor pad wo mo den na akoto wo mo de ni bi eguma hodo mienu if plus and if normal I wanna chi and one midwives no e de be siesie ho kama e ma dodo na wachi and omunya infections and am se pad no wa nya papa amfa siesie ho a na asakofa how e dia bro eti pad abetimi ayusuo na bo ho by free infections ho no ya fa no if labor pad na nyina kamfu a e bo no so e da from 0550 000990 0550 000990 Akwantuo Herbal Hospital. Doctor Afeyanto Aso. Yo menyaba. Na meguso America Akwantuo Herbal Clinic. Da biya me kasi ya chira akwa no ye memenda akwanhwefo. Asompa infonipa maako edu ene yakeka ho abomu a ya fo me ase wantima Dr. Nyakwa me no edi nkomoye midano. Na me banye mirika na me so mu ba ya nka mentumi mma. Se wo hwe line wo ho ni pa o mo ba na di adanse o mudin na je se de Ghana mo nyina ji atumu se ye ka yare a efe ne pressure Akwantuo fo ya tena ba bia bebre na mo nyini ye ka o ja pressure de ye se eni aduro pressure ba so a diabetes eni aduro but ne Ghana fo wo se de ye ka no nyina ba mo aye no kro bia baba bia no o me be hu wa ma ja pressure aduro nom me be hu no wa se me nom diabetes aduro me be hu wa Nyankopa ya do me kompo no eko nti Akwantuo fo de mo da mu fua na ni gisem ne wo mu ni se Akwantuo fo de no miensa e de abadwa so asai se baba ya clinic wono se won so be ba ho a because obi a wo yefun ye ya wo osa yefun yade yefun kika mesew ne de drugstore bia herbal shop bia pharmacy bia e wo man Ghana mu hanko ade a wo ho a be koy ma me abetsam chide Ghana ha de me hu ba bia me modin kofodu ya franke heba eni B Foster ba be ye pan na edie mu hwe pe na se wo omo yard na mu okwa benya bi heba e wo market hwa na ye nu ni ba bia Ghana ha de okwa ba benya bi ato na Akwantuo heba no ye hwe dwuma edi bebre nim nti aye obi recommend mo obi ko to adu we wo ye fun yade a ebekọ meso adoni ye all duro but ne Nyankopon ya dom obi a wo typhoid meso se wutie mi a no me yado no bosome maako mienu yare efe ne typhoid no ebekọ ede amama so wonya nige e wo fie yare efe ne hepatitis wo no bosome ensia but onu miensa bo modern na ko check hwe se aduna wo no yare no ekosoro ana ebafom se ya cute dia because uti ya bosome miensa yare no afiri nipadua no mu afiri modia no bia meka se yare efe ne hepatitis virus ti se HIV virus na but Nyankopon ya aduma Akwantuo Herbal mixture no no ma ebe ya radio flow ya ma wo kala besesa wa hwe ni padua betuma di betumi adda bibia be kama e de ama eno nti ba bibia wo bia no se won ya refe na osa aduro ni ba bia ji se Akwantuo Herbal Clinic ana Akwantuo Herbal mixture ai wo dwa so na ya re ni serious oswate obi ehu wa ye ka asem foforo fa ho a bra ya clinic wo ya clinic e 4 e wo man Ghana mu ha wo techima ya mesewa se kwa Ahmadia Road ya ne chama UNESCO ene boso pe brekum ye wona ma station Bembe Sabosa no ase Kumasi ye wa Asafo labor runabout wodi woni e kira tonsu kwa no kanfie 12 nsabenkum ye wo dantiemu ye ni abosan so enkan ye wo kwahyeman ye ne Presby Church ya e wo kwahyeman so tu mu kwa no ene die mu hwe pe samia wei ena abohu Akwantuo fo sa na openye no bi ato a ukọ Kings Walk Heba e wo kanshi hello seba nana boachi Heba tema community 1 ukọ nsawam so abenya bi wo ho ato ba bi eto aduro bia mesrew wo de bowura ho ma mo bia ne din kwa ne nkyere se wunya aduro bi wo ho ento wo boase akọ Smart Heba won de aduro we distributor wo ho ba bi ohia bibia obenya no bi ato e wo ho ope ba akoso di ujuma obetimi Kumasi KNG den Heba Apidank Misty ba bia okwa benya do bi ato e wo ho mesre wunya Akwantuo Heba mixture na adue ebo anum ko wanim bebre se ba obetimi atu yare a eye mukura na osa na ase afini padua no mu yen na bibidofo wo Ghana nyina di kokko hene e de ama yen se Akwantuo fo mo mefa because ye peyare kokko anu adura
mo na aduro no ewo mo because you wonu bebre wo dwaso a e ya faduro onuma ubeja wanaya unim se bia wonum kokko adu nanso na nyame anye wadoma na ekofa ha foforo de na ya faduro ewo ho ewo dwuma edi bet kokko na ne nso na sisi wanim o ko ho nipadua na akwa no ba bibia no uguso a wonum akwantu ko mixture no ni nyina be fi ho de mama mfa me number no entudwa number no 024 024 66 28 508 024 66 28 508 and there was 0241 29 66 22 your numbers no ofro bia kan wasem che doctor which na di dwuma kama na yewo akwantuo care mixture care no da bia me kan ya rewe e di dwuma papa yewo mu ahuru bebre se wo baba mu a yewo gonorrhea ho yewo syphilis ho yewo chlamydia ho yewo candidiasis ho ni nyina eye adwuma ewo nipadua ni mu a ebetima siwa wo ho kwan e di prostate bebrel ya rewe bebre ahuru bebre nipadua akwa no messe wo ye oba wutie mi nsogu that ibe chimbia pantilana e da wase enye the best because unya menses we are we okay eni kwan say nsuo bia some baba rough ana wanya menses na we wa 3-4 days na banka krakra ni nyina infection yare no kope akwantuo care mixture so we na yare na tena oso ache oso tia na ete wa tu se pampan aba ho wa chika se ye wo ya wo nsa etitiriti wo da de basa na wo so wa uchide uhu ni padua no ne e koso utim di kama bet wa tu se oso tia na ete a meso ene de bo modern na bra ye clinic na ye ntutu kama odun so bebre ya na dwansa ade ache wa otumi se bi kwa anwun so no so odun so a obre o chim kakra bi sima na wo kodun so ni nyina infections yare no akwantu fo bedu ya so ya bibia be kama na me da so e kai ya tiefo se apart from no me nsa no wo yare fe no goita kompo tutumrika na bra se si wo minimu e woni padua na hefa oba ye mo adu di besra so keke wonnum aduro no wo yare fe no asthma how ntihwa yare no how oba ye hwa mo asthma powder na wo de akodi udwuma akwani nyina be kama ani obi a o eye problem bia no messe was bra ye clinic oba ye wadu mo de egu wani so ne obenom problem wa de be hu de wetumi di aboa wo cataract ete anagra Akoma wo ho a wani hwa de eben wa hu ni ye anai wa kire hu ni ye a ni nyina oba ye mu wadu bi betumi aye kama de amawo messe ma me papa ma mu wani nguso bebre o mo beji nura mana bo mo ane o mu di wa dance ya kase SDF we se manhia se ne o mo ama Ghana asanteman Ghana man nyina nyo mo so mfa so anka ni bebre ya wie ewo enti ba bia wutie mi bia no yare bi ko ma mo yare yeso bo modi na bra sanji me number no bio me number na ho hia pa yi wo yare ma mo so ko afre me doctor yare we na ha mi o bo abe botimi dia bo ame na ye mo kama number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and there was 0241 Akoma FM 87.9 22 66 0241 29 Nyawete 0241 29 yes 66 22 me da say yes amobiem 0241 29 66 22 me da say me niaba menso me da say eya kwantuo herbal center me da kwan hwefo wo mo wonro say a doctor for kukudam no ma kabo mu a doctor Nyakon eda wo mo anonte akọ yade ne na yaresa eya kwantuo herbal center fly away travel consult me san so asisu biem enam se tomfo de hia no abo ho mpre no ena kwantuo sem no ne Ghana ni
ya bo pia Ghana fo be free wo ma ebupa akonkrofo amaso no na so mesra so wan pedi papa pa amfa nhyɛ ne nsa enkrofo be twe wadi be ju sika di na wasa akosi wo ABC mu enti wo pese wo tu kwan sa wo kɔ Canada wo kɔ UK akɔyɛ adwuma anasa wo pɛ Schengen visa akɔ Germany ene Schengen countries ahodo ni nyina wo birth certificate wo ni birth certificate wo passport wo ni bio wo mo se fabra na wo mo na etu kwan a wo mere ho kumase ahensan bo nsuom ena wo mo enkran wo mo wonkra bata foforo so e ho nti wo pese wo tu kwan no wa serious nko a wo de agina bai na efrem wo se wo teye e wa Akoma FM ena fe wo nua TV esom 0243 421215 0243 421215 ofrepe why already nkwa dia me so obo se mfiri sabre yanko pim December na won so watimi etu kwan ya kwa homa so yensa ka bema no ewo okay na oba pa na me bisa wo se on se bema bi wo hono mo a ukofa no a ubisa na se kakra oni history da ho ubisa na se kakra bi kura wa misa obi opase meka cho se na ho na wi akokwa na ni abo bra we na ade na chi na anu okofa obi ba obi ni ne basa wanti history bi asa bi ende man TV bi asa okay ataya ona tisai Pacha yo bibi aboko de Pacha yo na wanka sahi na wo me tikama me ko abuso kan yo akuya mponsa wote ne nka chai ancho dia last week kura me man kan me friend na one see na me friend o sande dia na man no o ka tire me se o ya le na o ko ba bi no o mo se obi na ya no den tile man kana ka o fan ko ni pakona ka o share my let me I come man free me na ko ba si ya no me yeti the only 100 Ghana me friend so wa fa me ko atiskalo wanyansa ndi ohun me sele mano ba me sele man me friend sa wa fa me ko internet me friend me ni de ko sikura na ya no se ya be na ye no sa ya le kama ana ya wa ka ha no na o su ta ti bisakoti onoma to onoma jai pe na hu na nyina ya ne ya enti so onoma se bru pe na jai enti se bru ja no pe na ya le na ba no hu na nyina ba de tutu ni sa o de no hospital kwa ya ni wi se onoma se bru pe na jai enti na wa no da enti o kan ya me ka kire ni se sa de no onoma na fete ni bi bia o di na me bi ma ji na me bi na fete na ya ru na ya o sa wow onoma so akoko ba bi o ko no se amusimra na ya ni mbo ni pada na ayi ataya we na sadia na sane na wo sane no 100 Ghana ya fe no 1 fe de na che se moda so ho na mojai ono owo ne papa ya le nti okọ na ma mo ba se getting to 1 year ni eti mojai ya da fo agasa ya fa se oh David mojai ani David ana wo ni wo mojai oh me pacho say ya down for oh ata yaw me pay yes and no mojai oh for the reference said the where they ya down for be na say mo twempena kwatena dem anaja mu fitemu a wo hwe no no so hwe oni ade a na pese mu se sa hwe nkofa no money uti me na no mo se so ya na me pese ahoto na me pe eni se mi bi kura na ka dia o ga fa ne bo wa ti apo ahoto na me pe o ya le na ne hoto no de ko to bi afa ba ne o to ya le na ha de na ti jai de mo jai but wo pa na asem se ko benya na hoto se de o tie no me bo a ba pe na wo ne tie no sa ahotutuo no na wata complain o pa ta se bra na mo ti bomu no se boyfriend girlfriend na wo complain se ne hututu no ba kwa me ti de ko hospital wa sa de ho ibo o se la Akoma be se from 2013 na sa de ya no ba na Akoma na ko hospital bi a 3 days ya ko ina ba o se we do no ko se jai onya jai for 3 days ya fa na ko hospital FM 87.9 ti ya de nti na akuya mponsa free nkran aba ne maame mo Kumase no ho na ne papa na ya le de ho na o ya le wa ha amed ne ko hospital de ho to na o se ne papa no to ne kakra no na ne papa so ya le no se sadia o be ko
ne papa ho na wa kwa he jo kwa na mu kwa ya de fra ho no na wo baba ne nso se akua wo ho no na wo ne wo ne ba ne nyina na ne wo akra no te ne nka che ana ba mo fra no me na ma kra okay na de bia no aya me se bi ta no te me bia e ti na kan de ti na na bia se no ende da na bia se no ni na no so ya le o so ya le a ti se ni ka ka te me de o so de fa to ho le a de ni na ta ya ho to me o so ya le na ho to na me ne te ja ma no se no ho ba to no na ya le no ase fifiri ba bia na ekọ ba bi ntina ya nya abotra ye di nkomo no kakra waka kire akua amponsa se wode asem bia to so anaso se waka kire wo se okọ ba bi no yesi wode asem bia to so man peta bia pie mo manu ntina oya de ko bi sa akọ so mo ndem o so ni ka kire mi se wode asem bia to so na me de ya waka sama da asem duma nti ya na me na si me ndo di pada me do ta to ka me ya de ba ni ndo di pada ni ti si pa nti ba di o ba ko ja ko to bia ni di bachi ama no ha to no na adamu tena no munya asem pen ama wode asem bi to so a na enye no kra na me pato me na mi o hon to akasa bi bi ho no ti ya kan ka obo mama me ya na ka bi na ye ja se be se wo de ansa ma ne de obo be kasa bebre mutena ase no ahwa entwanto so be na wode to so a ebetimi ama bibi sa asie o se o kwa so no me to kwa ka de ke me ne bada na ka mo ne me na se sa sam ko pia so da kwa bebi sa mi tu bebi sa ke abante se kwa so na ka mi ya no we mi sa me wo shop a me ya jwa no se police fa ba ke ma ne se ne bada eti abra kwa so na okote yese wode ne banada no kra wa mi sa wumpo we mi sa fe ni mo fe ti bo se no bi je wo sa ba de le ko so ni ni sa no o se le fe a o se le fe na akra no fa no wone ne dai bonu ni ka ha se le me pese ni kan to na e kra ma ko ni se ni se ko ka no ka ya ko ma ya na ka ba su ke wa ma te ya no akaya wo kesi pa na yesra menim sa wo se wo ko ba bi na position wo ye kakra na wo nkomo ne mu na ho ma ye wa madama ya ni ta enka me ka se ba ya ka yi na me so mi aye na ya nya ne kakra eti akura no na tesa akura no ne na na 87.9 Kumasi man so yi ya ni ka bi ya eti me ja me ya ni de kan se wo da me panicho o so ya ne a omra na o de bi kura na obo ko da ata ya fa no point by point akura no ne da ya na wo ne na na o so so for le ka to me na da enti o so no fa mi ye sa wo fa ni mprenu o se mprensa efia da bi a wo ma akua sika se wo fa nko pray for me no wo ko ya na wo to share ne so na wo win wo ma me man se ja so ko pray for me dia me ya na pa be be because me to me so papa so enti me ya pray for me to be more power na so my dia me enti so ka se me ke so o ko pray for me o ko na so ni ni dia me po se na ni dia ba ni ho no so atwe na aba enti so tin na ke so o ko pray for me a me man ke so ko pray for o no he fa because so no ka be ti ho a na je se entwanto so na akua ponsa e dia asam to so se wogu ani wase na hwade na besie because when me huni san gwase na wo mu wa akua fa kura cha wo afon wana e dia na besie na ono abeka asam kakra ka se dia to ono ene ne baba so ya ni se 87.9 agreement start no me ka se me pesi dai intino ni se sa na nyama eti le shop o enti o e be guru be dia ya no ano ka tell sa dia me guru kwasia enti o ma no ko pinda anu ti na ni ti ye where you want no enokre ataya yes wo se wo ka sa oni mi ja na me ka kira wo se wo ni mi ja esa
Mungu ni yana na ti demo. Ena me ka to se okosa wabu me kwase anti. Eti da bi ataya na sofo no ena ka kire me se wonne me banada anasa mia na me bo me trimu de to so se wonne me bada. Weda ni wala wakawasa ni sabe wa fani wa na wani lere ta sabe ni ya sabar me tikana ni bi shi ataka bi ba so be bi shi kira be pawo show ataya we wapata wa na so aya no krese wo ba wodi na fa baabi aya no kresa mo ni mbo di para na do ja pe ono no pa krese oko baabi no omo se one obi anya asan wa kra de den pan ga ya mo mo di o di se ba bo di se ataya wa bo di se wo fa ne ba wie ya nya botra ma me wo fa ne ba e kopie post station wo pata no 3000 ama no achi kura wo sa twa squad ma ya ba bo no ba fia ba yi be ma se wo sa ne beda eno twa squad ma ba bo ni nyina ho yawo na wo se wo be ku no ayi na free wi ase enya sa da sa ne de na ni ku di pada ni kadi dia ni ja ni kla kali ni ku di pada ni ne di suga ni ne di da se ni ku di pa na squad so ka on one friend say na no wa he from Sumono so eni amembra lam so ba me friend say se ba ho lo so we de me tina me ba kwa be na e ko ni bi ada ti da membra money o be je di say ni bu de mu ama o bi ran patra sia ana me te kokoko na ba si ni fo ku ta na ge ya shu ko ni ti ni tem ana ba si we ma su te o we no sa ko police station say sa ba e no ani obai wata wo pao oba de di nka wade asem kakra kasai wade ato so wa ko police station e de wa hyemfre apata ho nyina wie wasa twa squad e de ama wo ana wo so antimi afra ne panifo nim se wo ba no jai na meni ni ja no peso ha menti panifo ne nkasa wo so anka ho hwe ana to no ba ko anim asesa mo ni we to no me siri sikasa bibiri wo se bia obi an so bia me siri ran bi na me se bia ma ye bia no se so twi bia wo ya me fa twene se me ye so a se bi fi no anko eno an se na bia me ka wo ma bra bu ebra bia wo ne wadanfo kwadi nkomo se ye hwe wo baya se anaka ye wo ba na se kuamponsa ba baya wadanfo de hwe a wafa be ma pen ene ade na trimpo be na na ta kira na de di sa ko no madafu be no kwabena de en akuya kunu kwabena na ye ni tifie ho no kwabena no se be na me ka ta me te o se mo free shop ho ba e na obi sa ne se kwabena wo hwe akuya be ya ma bena wo ya me se mo afa be ma da ana so onfa be ma da na kwabena so ka che so we de woni le ka tere se ma na ko ti o ma ni to o ya ko la boni ana na ko so di ni na kasa asem na wa ta na wo to asem do ma for o pese me papa se ya problem o ba ma nya sa o e ya se so so ma nya sa wa te ma nya sa me ya se ni so ya fa ko ba ya se so de tro ataya we ataya me ka kire wo say mi sister ne ko ba bia wo si nipa ne ka kire ne say yale na me yale ne mini wo bi anya problem na e won kana ho na me ji nipa no 3000 na sika no ho yawo enna me ka je say mi sister no ne ko ya na sa me se na me ko ye wada ono na ko ya na se no no charge ya wo bo se na ko se wo sister ne ko no ne charge ya bo ata ma me mu se wo nsem bi se ye wo to ncha ya hwe oba shuban kakra me ba nya motrem wono ne tire na ni shuban ti sen kra wono na wo pento kwasem ana se na ni shuban ti sen ọ̀pọ̀ tí wọ́n bẹ ṣe bá 11 àtọ̀rọ̀bà. Ó sì dá ẹ̀ máa ti yé. Ọ̀jẹ̀ kò tó sọ̀rọ̀ pọ̀pọ̀ àdé ìjẹ́ tó sọ pọ̀ ẹ̀ sí ọ̀nà àtẹ̀ ìta. Àgbàdì ìjẹ́ bí ọmọ ẹ̀ sí. Ẹbí ọmọ ìka àkúyà mpọ̀nsẹ̀ yẹ yìí. Ẹbẹ́ tí wọ́n bá sẹ́ wọ bí fòfòrò bí a ẹ̀yẹ wọ ẹ̀nà bí a wọ́n yẹ no sẹ́díẹ̀ àkúyà sẹ́ ẹ̀yẹ no wọ ní wíìdì mu yìí. Ẹtì wọ́n kásá tó bọ̀ yẹ náà yẹ wọ́n adìẹ nà bọ́ sí ẹ ọba ló ní tiẹ̀ náà ní ṣùgbọ́n àti sẹ́yìn. Bọ̀mí ẹ̀yẹ́ mi kọ́ ní nípa ọdún náà kó police station ẹ̀kọ́ ìfọ̀rọ̀ ọmọ ṣe ẹ̀mẹ́mà máa kó fọ́ọ̀rọ̀ ọdún ọmọ kó police station ọkọ̀ wá ní police ìdọ̀ ọmọ ẹ̀kí police náà kásá sáà tù. Pósì ní náà yẹ dẹ́yìn. Bí sáà lọ Wọ́n dẹ̀ wá bùbọ̀ wọ́n náà wọ́n kà bùbọ̀ bí sọ kyerẹ́ yìí.
or the police union to first get look of police na be suffer na be suffer am on na you know and answer second one or for police that you need to after oba could so and so look of after me a 4%. I just wanted to suba no twempona na kwa we post station. Yeah, go police station. Mo ya dey na ya wo dem ko post station ho. Mommy, only the akataka say the man because on say what go police station. Akoma FM. And maybe cry, we cry your fight on my police station. Maybe only akataka tell them so. Mommy, adia deck. This is the deck that there is. I have seen deck in the manner of the Madiako. Me kwara me ba call for say my fat deck na for the fat or deck na say I'm police father king say me be the 5 minutes about me 5 minutes deck 5 minutes that here o kwa be say kind of so can me the amema that stand for 5 minutes deck has no 5 minutes to that's why come go di kano I'm watching you go police station I'm ya so bomb mo ka o bi sano ataya ka post station asemi ada akua mponsa ede wo ataya ko post station no edem sa wo charge abekin kan dia atrew wo mo fra akora no e ma akora ne sisu dua adwa e wo wanga so wonim se wafa no wone nada eti sa na se ntisa obo ka charge ni kire na me si maybe ntisa na ono na wo mi no wan ka hwi pa kire na se mi kwa pa on kan je se bema tell only says already na we share our kano and that's all for that also for the do na do funny piece also for our kano over funny piece our bra me kwa ma ba adua ni and na do funny piece our bra me kwa mi ni ma ba aduma over funny piece it's very na so okay evidence na ba also for no so me ya chere also for come bra me kwa ya also for no de nto nche and am sa kra 14 years de sebe wanya kwada asase obi mfa no a wobetimi yakotwa tro se obi afa no maame ne afa no se wone de nusu ba no no ene de ne hobby se wone be ma betwempra na kwa wiewie post station de na dwuma no no akora no wo hwa ede na wo woni akora ne ntembo ne be ya na ode ya akora no a akora ketwa betimi akekere asem kakra kente se ede ato so ba ko akekere so fo la ka bi se ma no so yesa so fo le pu sem go akora ne tirim so fo la na yesa because so fo la ka me so fo kura no Naomi boni din kira wo akua boni din kira wo no ko bi fi bi o fi afra no de ba na den tina wo so an confront so fo na asem na ye kan se atawade atofo mbako sa de serious so asem ka say na obi de akoso akopie pro station your reputation is at stake na se wa free ho aba wo kon so fo no wo e confront no so fo me ko kwa me ko kwa mpie we see me kwa mpie ana so fo no wan sama no mpie me ka se madam fasu ni twa se ana wan sama no se wonim se court kura ne mbram ye fra bi defamation of character se obi ka sem ataya otie me se obi ka sem na se wo twa sem bi de go hu fi kura no eno Ghana mratia se wo kono na wa mpie a ada na wo so afa na afa mra kwan so mami wuti o se police station of first omra na vision kwani akopɔ de ma no be yinkira o ma no so vision na o yakobɔ ya we ya wa ama o mo kai a osofo na amba se o mo hia na o omra o osofo ataya mami assembly si ye no sofo no wankasa me ne wo mla ene ho no so police station ho no police station tiemi police station ho no wa ma ankasa o mo fle sofo no no ma bisa no ena ade no so akoye huhu masem eti nipa no na se na nya sofo nso na tu na num tuo e kan ye wono si wa hu sa akora ne be ma afa no ena obi sa ye na akora ne kan ye wate ase lawo aha ade bia wa be ka tem se no sofo leka na ka mendu eti anko wo be ka sa kire da na nyimre no ne kwa branch o man kan je se sofo ne se me na wo mla wo di ma jukoi wo ko na se ni kwansa me kan wo di na jukoi a won na be kan kire wo nya me sofo ma danfo ana o se me na wo mla no mi so ko afale ana ma kwa enti anu boni du dia wo pa bia nti a wo ba ha se dia ye wo no bia na wo kan so kan serious e ma ataya o ente ne ho ase dia do ba ha no wan kasa kan na won tie ataya se me ha nyina ne se eze mi sister ne kan na me nyi ne kura mi ankasa nso makọ ami aka kire mi ama ne ma nipa ne kire me ne me fira o da na abo wa amane
say store na me ho nto me enti say ya bodi mabusia fo bia nim say wunti na me yale enti kwan abefa so a me ho beto me no eno na me hwehwe wankasa kire kwan a obeso ofa so ma ho to kire no kwan na ho fa so baby a wo koye no sada so because medical can tell say wo sinya wo na efiri baby a wo to wuchi won kwa asole wudi wonna ma bosom so eti ko ho nesa ye wo a ekwan afa aso ye se baby a kekere aboa no ho ne ya no eti kwan afa aso de me koye no ko ho no mo wa me kwa me ye asem si ye no ka kire me say wono kwa adurura no wanka se won kekere me no ka kire adurura ne say wonya bibi ma asem ne nya foolish case na me ka me pesa ata oda me no ka sanya sa na ka kire me na me ka to say ye nya wo sa ko bila ene wa ka sa wo ko baby Naomi sisi ano ene wo pa ho to na sa sebe na wo say me pa ho to ye sha se nya ta ya nkomodie ne ye kwan ya be fa so na wo ho ato eno so ne die hia wo nkomo aye di nyina mu ti ata ya kwan be na be fa so ma na wo me nya na ho to ba mi baby corner o ko ye no o ka kire me lam si so no fi se me na me no so ma no ho ato na mate wo de onko na se di pa no me ne nkasa se e kwa be so ti no ma no ho be to bi se so ye ya na anya no yensa nko back bi me say said you wan kasa wo solution na hia no what is the way forward baby ko ye no o ma me ni pare nkasa na mi bi sa ne se enti na me ya kwa be se fa no ho be to no so be bo o mo ada no me me po no na ho ta yansa bi ni si aki me po no wo mo ne de so kasa won kwa na woni ni pare nkasa na de pare ko di akwa be fa so na wo be sa o kire sen se sia no de na wan kasa wo so pese wo ye na ye timi abo ma na wo me ho ato no la ko sa auto bia ewewi endo so no me mini ba bia e kwa no so no so akoma bless no wato ni ya no wo so ahe na wakọ ese ba bia akọ nipa na ka sa die no behia die ne die no behia sa na ho ato iti oka mo mi 100 Ghana no Naomi wan ka sa nipa na ka kire me say wo beji kosia crate snap baako kasapre baako ena akoko baako eni sika 5 million na me eni me na makwa hospital ma me hu sika asan na me se no sika we de minya eti wudi e boa me na ye se ye wo ena waye o ka kire me se wo ka kire me se yanko ya chibie mo me se die na wo hia bobo so kire no na won to ho na mo die na wo hia Lauru yes me pa ocho ewiri me frɛ obla ane over e ba kono ni na atrase na de ye to de aso na sa ho te bia be bia ba na wo ho ato na me so no ho ato me pa cho se wo wankan me wa ha ye tenase wo hene asem na si a wo fa atafra no kasa wo no kasa wo obi anu ataya asem na bedi ha ne de ye som enkobodi bia na wo se be si ye so etiefo aya dansefo wo ho etina wo nyoma ne nyina okeka bob na sika ne be sai mezo krama kwana na ye bi ho akohyebo 10 million me na me sata me na me nko baby asabo wo sa wo pesa wo sai nkomo ni nyina wo enkomo ya bi nyina pesa wo sai ni nyina se anya ho no ka sa se wakọ ye se to tonko secret ni ade ekosi sai makoye me ha me pesika no akum 7 million me ja koye ne ni 2 weeks pepepe me makoye awie so me ye wie no kwa fe na ya le na ye mo free benada no e na me ne mo se me nya ete se ataya onye den na ataya wenye me ho to me be ma kula okoye ete se ono me fa nko ba bi ana sada so ade me ko ba ada so da me ya sama no sa hweba nim ni ankasa o me fa nko ba bi ana wo ba bi apeso oboa wo na wo koma ho to o mra na ye nko na de wo ho no de wo ho ne nko ye na asem fa na asem okay ataya wo gine sai me pa cho se me na ye nko ba bi hello wo so opesa wankasa na me se wonu wankasa chini a ba bi a wo ke wo so onu apesika de aye million so ni akira akosi aga eto onu wankasa pesa wo ba asa ba bi a wo ka sa wo de ne kwa no de ne ko se so no kwan a mo be fa so a ne ho beto na no de ya ba mo ne de wo se ye so yetumi eka ho de hia wo na wo bi na yankasa e wo san ko mu da ba ne hwe wanim ma ja ni aka ne me de osusi baby ko kan no frame ka tem so akoma bi si enti sani pa no kan ne de anka oba ya yanko sani pa na wona se o mo de no pa mo na okay da ba na baba me yetu sa na mo no
You see, I mean, that men acquire me, do Anthony Pan by Ad, it is so quiet, and one of one is a million Kaka support. It's in the bed to by and maybe a man by. I want to say, baby, I'm on a choir, no, and I also now say, one come me and go. It is a Danny and fa. On some copper before for now on fire, I can't know. Mommy, he says, I don't find you you do. I don't know, Fred, now, I'll catch them there. Almost quiet, I'm sitting at Mariano. Okay, Yate, Yaka, the never call baby, a choir, a cannon, the other be a bed for now, ya fro, near the 20 this canna by near the sunny area. Money with you. Money. Hello. So, baby, I want to say, yeah. Let's say, soft to be able to walk out. I'm running a cost of you on a coffee. Who baby, our person wouldn't acquire now. So, who need baby, dear? And yeah, the never call baby. Not a walk on the abroad water. I tell you. Sister, baby, money and no one say, Bradama. Yes, me no ida say one cassa wouldn't be called baby, and I say, yeah, the name now what you have in a babu. Money, if I tell you, let's trade a bishop for because the bishop for pa. Now, you may know that not in there after fire papa. Now, you hold that on today, or you must have from. I said, dear, would Jim to Adam, and you may better call him. My better call him. Okay, yo, and you may producer, and no, Ebeka Sana, ya per solution, nam se obano obre. Wasn't it Nebrazian in our by uno for Nayana? Samo no for ne mood in town. No for na. I have my penny heavy more mugutas so more bro. And I'm more told us one to see your moya. Yes, I need you my what. Enye juma wakura Dr. Mensa. Oh me. Dr. Wonder. Bibi aboko dem. Dr. Sana be wura me question bi ehiam pa. Se ko ba se obi eba ko boko ke. Na eya ye ne se damo a wode ne ba obetumi asa. Se no ne adwuma me ya ankasa. Okay. Ye aduro no de ye ne se obi a waje nsemo obi a ne de na ye ne se dambo. Wada ma twa me kakra bi wate twa me kakra bi na sa question no ehia me pa ehia me ba na ye de akwahya honhom ne nso ibo on ma na Dr. Mensa wo hono mu a wo betimi aso ano kama e de ama ye nti ehia me pa menyi di se ma me no so a wo hwe no wono so question ya ba de nani so ne hwe no apepa grow fine herbal tonic e moja drum super ba ne be ma be nom na wo nipadua no enyi ni fine sabre no ya pebre mo wo nipadua na mse no na ade bu mfumpa eti sa wo sode na ya de basa eje wo boso a ono ze wala eti abre bia na ya hwe hunu se wo ba no grow fine moja drum ebebo ma nipadua na nyini kama wo na so watumi ada ema na ya wo de wonsa no na etitiri ni nyina betu asem na wo soso a wo kwaficha ne oman kwaye no aso ano kama ede ama grow fine moja drum ebusu herbal ede ba bia ye ton enuro ebia 0244 596 532 0244 596-532. Currency Ventures, Zahara Mr. G capsules. Bomade kabom nefatu infections ya dear asim. Mane member and sawa and nini egumo mane ho ene mo member ne ho no bomode apebi topa yede ni nsuo. Wodi nsuo no na be mene topa ye no two infections na asim. Say ego no syphilis any candida. Enro no Zahara Mr. ene ni G capsules. Afe be ma obegina som. Na watimi agoro pa ma member yo no edimu am. Wadro Zahara man capsules. Formation anapa mienu enwumre mienu didi wie ya na chese wabobo e de aguso afa hindi heba mesha eno na ade be treat malaria typhoid diabetes na aboa ato pressure no so amani pedua no ade ne hom 0248569335 0248569335 Dr. Wonder oh man adama fe yanto aso nti de waboko ke a wa ya bodam nyina wo woro no ho nyina o se wo je nsemo no se cocaine no ne sa drugs na aka nyina na nipa no no ma ne broso a na efe drug abuse okay ono ma ne broso na afi age ne nsem ne no nya eduro na ema ne enya yi eduro no de ne se ema ne nko ho biu okay so ade bia so ya na se wo ya addicted na safi okon no so obeye biu a eno anaji wo firi mu nya wo na abe presa me koye obi ye bi opeso wo jaye but wo ntimi nyaye di so wonya enna da bia me ka se de onom no bone na wanom aduru akiri no se obi amwa na wo ntimi nyaye
enti na baata na hia se obabi wo sei wo nom wi wo nom tramadol wo nom onsa wo nom ma baabi edu no ayi me amadam be friend akwasi mensa wo sisi ade hwen na memfa wo Nsem wo je se wo boa no wo amwa na ontimi enti edu ne de ne se ma wo te ade ne sent na wo bofono na apese ofe enti ade a wo te nso na apese ofe na nya de a betimi ama wo kwan se to aso na yobi enu nti na yedu na ye very powerful no enti wo question na se kire no no okay aha enti sa na tie na mama nsa nyina asa biu wo bisa mi de na abi kwan no ano no ye wadofo bebre ho no mo ada bia ye beka em se be na otwe miensa ni ene ya bo ho dawura ka ho asemo ase obia ode hye onom nsa onom wi onom tramadol onom nuboni ni bi se wan tumirika ama ya so ye anase wan frɛ ye number na ede tudwa na wan hwe ya obete wani no na wawode bat na woni ba obi a ode hye bia akosa ate bia no je se oboa no se de medi nka aka ho wa moa na wo edede ne sa na de na ko wiom na che se awo ye ne so amanfa so bia wo de wo bregu yi wa ye tosom enti obi biala a wo ba wo kosa suban ni mu no me pa cho nya ne hwedin nya ne hwe han nya sa obeje won Nsem ama fe beduru na me se ne be na nsa omobo abrante bi sa na ne maame ba me ho se doctor mate wonka e Akoma na yese wadura obi enum no bone a onom a etimi bo na manijaye me ba wonya kromfo me na metete ne me Pentecost ni ba me ye makuo pani a matete me be ya makora minum se onum kro no bo na emu ko school no ko sua no bone no na wanum no bone na nti ama eno so onum a yesesa wanim asa obi a oye kromfo obi ne life no oye rascal ne ada enti ama omo a suspect ne so oye kromfo eno mabo na wo wuo enti obi na twitwaje no no de ne bre ne maame na o se da bi mate Dr. Mensa nkenti meko na mahye maame ne bose maame oba wi aduro ya wato ama all season yi waje ne nkwa enti mesre awofo ne mo amukunu no mo nombi ebi kora wo yere wa hase wo no ho mpa ne bi a onom ana edizi no mesre number na de betudwa na ya afre wo fra ye beboa wo me de a metimi aka kire wo no nyame ne nam ye so boa wo editie ne yie pa na beboa wo yie eno da nchen a maame se de da bia meta aka na obi wo kasa se nka me kasa yi anka munyina mo pia bonten halitosis na nu mu bon ma wo mo san so po mo penkomo ye kwa so le ye to nwomo ma no den so na nu mu bon obi a pese asomusem obi a pese wo beben no ta cho wo sa ha wo bia wo de ne nkachi bebre na asem ne say doctor mabo ho kasa nsuminya solution me pa cha ewo yem eya wo large intestine na digestion system ewo mu no eno na wanya how ewo mu eni me mafutuye ne say obi a onu mu bon obi eja red meat wi de etosu mienu anaju didie say wo didi late eno nso emwa ena kosua nso die pi eno nso mwa sa na o ma me ensa atwe ho firim eno achi na won saka Dr. Mensa duro ibia wa wie we afi na we bi bo ho ka na bi kura afro ho alupire kwa blochire nyina ho yia frɛ ye number no sesi an ye mwa o ya asem tietia aba me sa ka se mema o moto abi sebe uwo kunu ne to abi afi ama ne mema asem no ntimi nkoyi be ma to bia ka ne mpanifo no mo de apemu hini ne tua ene bo de apemu de kuma se ama me okofa ne he enti Dr. Mensa woduro a obema sebe ne to kwan ayekese enti ama ne bema no sini trase se bo de anyini pa cha o de ne se obefre ye ne ama woduro MP wo ho enuro wo ho a manfo hai ne ade ade de bi tua ne ma obi nom ba ku bi efe da MP edi ku bensuo num yi obi bi sam na we wo parliament ya na am se da bi we de nya parliament MP ni bia aha we de wodi na MP sam wo mpa so wo frɛ Dr. Mensa so ye ya ye beboa wo ye be mu aduru a wa ankasa wo de kanipadua na bonsa fedie wate asikwan mu ano no enkwala o mabon na dwena wu osua de enkoyi retentive memory aduro no eye aduro bia wo mu a wo mu wire firi asem ene ye de ma wo mu tie ni ye o eye immune system booster de but wo de hie bi wo ba bi ye bobo enso hwe ada bia ono de odi first firi akire na eba na che so ono de twa to okra sakwala bi wo hotisa panimu bi wire firi asem obi wo okra wa nyina du si level but opeso sa to aso ye ne masters o ye ne degree bi pacho wire firi asem a uhia Samenk retinum herbal powder we na wo mo adwena wuo
ayi akosi bo awose e ma oba kwase ampo hunu nyansa eduro no bie nipa dwene mu ye de wo e na enom enti wo de wo ka ho ma obi anadwene e wo fo mo e bo na anadwene mu bie na wonu mu nyina ye de nyame abobo ano de abeka Dr. Mensa ho ni ankasa me ye oduyefo kese a Ghana ha se no obi a obetime ho ase ndi anu se enya hota na agudi because omo ya ni biduro bebrebe na afa Mensa mo ebi atete omo kora ye omo adwuma ne ade nyame ama metumi a ye de sayale yes endi so yale no se o de diabetes so de ye pressure so de ye prostate so de ye liver problem ana bibiala eye yale ho o de se enkonson de o frɛ Dr. Mensa e beboa abrewa bi ka asem bibire bi ma mesere ya wo se doctor woni meha ne se kan mi hwɛ wie mu ana mi hunu awurade ene de mi hunu awurade bi o mani na ye protein mesra se wani ye protein ye glaucoma enti Dr. Mensa hwɛ glaucoma fo nso ka ho kan ye mpanifo de dua bi e fɛ ne babadua ena na omode ye ho adwuma nyame adom so ma chim ni nsuo no a wo de ane se ye de beka wo na won so obetimi anya wa yalesa enti ensuro se de bible na ka no o se ensuro na me ka ho se o papa ne jeje ya o yem hye wa na etom le bi kura de bi wa wo ya o yem hye wo papa because o papa ne o mampani nti Dr. Mensa heba kineke de bibiduro abre yale bebrebe yase yale bi wo no mokora mpate se obi o toilet na ne kokko apie simple yale a ye wona dura ye de kana achekora bi abe na anu pe na jai enso we obi baba ho kasa tua ho sikasa nante saa kwawo yale bi wo no mo ahe te se mamen kasa mu we se mi wi a ye wi ye nkasa bi o obi wo no mo ho adwuma kora wo ye no de nsaka adwuma no onya sika ne ye behye ye wa ha ba bi fe no kunkum bedi wachi eno na ye mpanifo se obi ye adwuma na se adwuma ne nkoyi ase honhom bi abebata no ana se obo bra bi bra na obo no tun se honhom bi na abewura na ye de saa de na ma ne dwale ne krada o dwale ne krada na jo 12 da bia na jo 12 saa kosi ne krada o de obo hu ne life se de bisi aye enipa bebrebe ye de aboa wo so oba bi bodwaman na obo be esi na se oye oba na won pese obeto aso abo saa bra na ahaban bi efe na bre wakata oto eno ne yedi bre wo mas eye honhom na eye ne saa enti mesra mo number yedi tudwa na nya agudie na nya hote twere number no se wajapade mi se obi kan ye kokora de twere ho yes obusa fa twere eye bo kokora fa twere ka no obusa wa se Dr. Mensa number ndi na meje o ka ho fa ye number ne tudwa na ye nsole na yo yenye Dr. Mensa number ye kan tro say delivery baby a wo bia no ye de aduro no bi ebeto ho yenye Dr. Mensa number 0532 92 80 95 0532 92 80 95 number we am dey on the air Dr. Mensa ankasa number WhatsApp line ebi ana wo bibia opeso ka che doctor opeso your voice note 0244 92 1269 0244 92 Saji Wenso 027 1 okay 027 11 73 551 027 11 73 551 Nina Dr. Mensa ankasa number sa kochi ne yewo okay kochi ne ye ni Guinness depo no di hwani mu enti echine nyame ya adom achepa me ya doctor panini metnase okay ma hwe yale yakuku da makese bebrebe okay ena yesa o branch nso o Medina Zongo Junction o man na FM abrosan akese no me amadan fo akompre ko kenedi ya Japan abrosan na se bo se Dr. Mensa he back nke eye adwuma ho no na mense wo bre yasem nyina se de nyame pe na gini bi antum li camera Dr. Mensa Dr. Wonder ya da se papa se wie ye bre mo ma ho kwan na nyame edo ye nsanchani ayaresa ekwan shom Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services of our Grace Gift
na just I come papa I come herself abba kokore na ko na girl wa na just Dr. Grace Bodu wo boa me ne kokore fo nyina to feelings ono say o se wo de mama e da na mba yi no mama pen mi bo hen so we de me mpe is it wo pe ma ya I guess na no guess na 32 ne 35 45 ko ho sa o say Dr. Gabi bibi aboko de yo adama yen chance Grace Gifts yes Ghana kokora de wa woni say eno de omo ye kokora boni ai wanyini ko nanim no pe younger but sanity me de American say be ma say wuwu ya ensese ye pomadaka eja wo be ma kwan obiti ase pa but ya pomadaka e de ne be ma kokje pom nti eno so de enim go ase de enti ye beto ye nananom no 90 years kura na otimi fa young girl because ahode ne ye den e wo ho ye fie bia nim se nunum ye yusu fie bia nim se akakaduru ye yusu edru weekend aye desa enti sa bre na na atwa mu na e den se obetimi kura me nyie no na memti bibia fense sexual weakness low sperm count na nsenya o na me sha se metimi na manyini ba me nkola bre man te sa de no se be man timi wo it wasn't there so ere a month me ntu nkosu amfa nya nyinsen wo ere but na de na esi sister de ba kwatwa se yehunu se yade bi e ba ye important na nya important yare ya ho ye kum nipa na e ya hye because Ghana ade na de yare enim ye malaria cry eni na enim but na no yade bi no ba be kan wa na first no ye nim so obi benya na wa free Ghana ko tra buchiri abo na bra abo ne sa no nya sa yade ndi aba Ghana oba akrampo an nsa mpo kura no ye nya aduro de man na ka ade ntina broni onu woni kurum Ghana ni yare na so yare na hwa mo ya na se nkwa na onu broni na refer Ghana ni no se ko kurum na Africa be mu wonu as kire nsa o mu nim se your riches idea enwu yi open yi se body ni be balance on a calculated range e de nya pomode ya CPS ta akwa aba sister niam ye de ya wo Africa mamu ha no ene be boan because yen kwan kura ye kurampu no sa nkwan na ngasa kurampu no e ya duru ye hwe nkrakra first na ka obi kokoda ya resabia ye pa aduane ye de be mana ye count nkrakra de ye den e de ka ho enye sa abra na twitwa na ntwinam odwanam prekonam di egu ye friend say chance mi se ye de koma yare for ye friend say ayare sabia e life soup ni e de nkuruma no nya do wane na sefo na ye nipa ni dia e boost immune system no e me facilitate yade ye friend say apomoden eti yade no be ko easy because sa na na wo di ni nyina ya duro et your penny be trust your friend Hippocrates was say let your food be your medicine and let your medicine be your food way of life no aduane na wo di no e twa say dan ya duro na aduro so dan aduane na mo nya so aduane be satisfy taste ne keke na fa nutrient bi amra body no e ba ne sa wo be wiki every day et Grace Gift trust ya de can say ya de bi e no obi di fra brochire bae ana say ya de bi e na nipa ne di abrochire nu ya ne no nya Ghana what the ba e be hwa ma yade awodo bebe ne hwe 24/7 ye bie yapono Ghana ye omia mienu ye bie yapono 24/7 yade ye nsa de bia wo fa boso e4 achacha eni fra bi mfie dunum ena bi nkwata ena de friend say jimie anasa kwadwero ye nya nwadwuma de aka bia no kokoni wa kura na wuti ya wo de ba Grace Gift ye be hwe ama ye be ma sister jubi e de ye numbers na atudwa na wa kire ye kira kwan na fe ya hwe de be kan ye de anwesi Kumasi hanuma na say the whole Ghana ya so ye branches na ye 2 Kumasi ena enkran pumpuni mantem na Kumasi hanum ne wo Shim School Junction Barakase kwa so ena enkran pumpuni mantem nso ye wo New Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School ena edi nhwanimu sabia ho na omo sanso frɛ ho ni Boy Town me pa choy bomode se wodi wani be kire Grace Gift aso ye se ye Kumasi anasa enkran kropom no wodi wani kire ho no ma aha bi etete wo no enchi ato no so ye nya ya yiri mu den mesro ye numbers ni frɛ na woni antwetwe nkomo e wo 0543 32 00 30 0543 32 00 30 0244 126 123 0244 126 123
yes enti ye hwe ne ma ye de ye nkwan ya ye di krampo a ye duro kase first yanka say ya ben na ye friend say local no o me ye hunu say abra na ye ko school primary ye me ye hunu say o pe vitamin A as ade no mu ne wo enti ye say ngoro kra na wudi a very good for the eyesight enti na ma ye di ne mo but ye me say ade enti na first na Ghana for ye eyesight ye good but ne senate ye akola kra e be wonu kra na na ni ye ade enti because nyama nyankopɔ de ama ye no ye gya ne nyina gu ho say ye mpe na ade ba ko ama ye hwehwemu if you cramp throughout the scriptures in the book of Deuteronomy my friend said Timothy was say nyankopɔ che wa ajapade ana o che wade na se wampa de aka esum bedru and that is what is happening and the yare increasing nyina ye because ye na niam na ye wo anko se ye desa ye ho yade no kam ya say yankasa na ye bu ye ne ye den e de agu so hwe ye ba ira ye di sister wonim se wo kɔ no fa banche fufuo enhyada nye komo go to Dambai, go to Karachi, Banchi Fufu, they don't know it. Only in Bayre Fu. Because Bayre Fu, only starch and into Banchi Diano, and you're complex. Bayre Kuran Puna, the money family because of phyto ingredients ahead in a womb. What you do inside the different triglyceride, wouldn't say a break it down fat. Say the money, a preventive body, necessary body in your sadi. Put them Bayre. And I'm going to sister so what kind Pamplona buka o yenhwemu Ghana bayrem wo se puna won ade ba ko ewu mo sai eyini se ekita ema homo bia friends phyto estrogen and phyto progestin sa hormones na ma obat mi fa nyinsen ewo no any menstruation yes ekura ni ye eto wo se nka wotwa wani na so hwe wiase nyina Africa ni Asia na ye wo ntapa but wo ba Africa ni Asia Africa so na wo ntamo wonim se Africa kura wo ba mu a West Africa and you won't tapa Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Togo, you won't tapa. Omuye nhwemu no, wo mo se bayere no. Mankani no. Sane man. Eto de hwe Ghana akura konof. Hwentafo ebu. What is so bia koso aka yo, e o market da, o ya santini. Ana igbeni, ana kroboni, ana nkran. It will never happen. Because at the end of the no, a bit more there it's not ordered there. A two grace gift in a catcher or say ye therapy be amount. Your person did this kind of food for certain period of time. Ye catch was the this period of time because if you are opening say ye nim the entire case yensa e be and be developing follicles no. So who sa niam na be ye no and ye di adwuma mankani fufuo e brutal. Udi na nopa wouldn't the ria 2 o'clock from a numerical 3 o'clock you need heavy food fruit and vegetable and quite no one now the other over sorry no fit when you say about grace gift it me try quite therapy mo say life soup nko this duration number of days who nim the entire can but we no nya wire sa obu a be to epunu so ye be ma na punu for number of weeks na ya de na ayera so obu a miken ohia ben kwan but abena ohia e de ayen kwan ne local ba ye ka kire na won ti ase o yes sister bi ba on ye ka kire say wonim o ye aban kwan a local one no penunum na sifafra wo de fra ben no wo so ne so de ayen kwan very good e be balance hormone no correct on ti ase o when the grace gift e so kind and unique so and the second thing I make candy manuasi counseling no eno so ye adwuma ye wo ma ye ho emfa wundi si ye ma waduro kekeko adeko pote ko fa yade ne ba ye be ma counseling won cause ye nim se twedi ampon Kristo oba asase we so no si yade yade bre na o sa yade ne wi no waka kire nipa ne se ko ne nko ye biem na ne kase so sin se anya den wa attribute yade into a cause yade anu si no the person kire se grace gift ye be happen 24/7 Oshim School Junction Barikasi Road ye wo ho ana Accra so ye o New Achimota Petroleum opposite Family Life International School ye be numbers no be sa to gabiem na ya pick na ya de bia wo no o free grace gift ye be jo kama Grace Gift Bar Clinic and Laboratory Services aseye na ye bie nsamani di ama no menu aba Lincoln Navigator na Dr. Grace Body de ba ha no aye ka se be ma bi no ne ya ware for 18 years ana onya wo no omo owo miensa Grace Gift and Crime branch eno no de sa aka white no Lincoln Navigator de bread Dr. Grace Bodu na yire ba omo chance onkodi bayre o se na we ye duro bayre na omo na nyinsa ne de ba ya odi nya miensa
enti grace gift de nkasa kwa ansa na ebe kasa ne enim de research ayaye ne ade abeboa nipadua ne nti de ye koso asere ne se wo ba ho ne ye kasa ye wo ye di somaye na ye nim de ye ka de a kiro nyame enu bra ne haba ma ne obo ade no ma na wo bo atwa eho ahia na me nua ba no ha enkrofo bi hia moyo mo say free said Dr. Edgabi eye nchechire fa fresh tomatoes ho a o ka say etimi prostate enlargement no amount of me free ho na tomatoes ho eye de ma ne boa ye de abesi ne eni je ne enti omo sere ya ye tete so ye tete so enye ye se eni padu do na Ghana 42 ye hu ade anyame abo atwa ba hia ne faso e wo so ye timi utilize ne boa ye numbers no eye 0242 72 52 74 0242 72 52 74 ye chat wa ye 0246 518 003 0246 518 003 yes so that say Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services pona Hado yo ahaya Akoma 87.9 FM na Akoma mu Nsem dwumade esune wada matwan ye ba sisi a okay but wada maya na wania enini mu amaye kakra binim se nya mre ma but bo modern na emia kakra kuampon sa ofri hin na bae me free offense boase okay dia na do na ma wi yi me pa cha wi dia nya boni na me wa kra ene me baba yo ena yedi pa nkakra na me ko fa be ma bi abrantie bi a ye fe na taya timeni abrantie ne wo ho no se mi ni ho na me ko asole anyumla no wane me ba no eda one me ba no eda akura no so entumi enka nkyere me oba no wanya mfie sai sa atem no 14 years okay 2019 enti akura no so amoso ankyere me da kuro akura na wadanya ne ya me hwe ni fom na wada so no ba shiti na so nyina ye moja etimi na mfe madam fu bi fe ni Mavis na msi Mavis bra be he dimi fo no he na so mi de ja me anwene ye ho na ye mpanyimfo okra no ebi awoda na wani ni ho so a ade we de etimi be anytime bia tunde mfi se ni menses na ebi aba ma anwene boni eti ye didi ma na me kohwe ne bag m number no ko school timi kohwe na mu 20 cd ewom na me frɛ madam fo ne bibia me ne no a me ka kyerɛ madam fo no na me se hwe ne wasi yi sika no fasie oba na obisawa na so obisa ne se wonya firi hene na me 20 cd na me disi ye me ba ne ba ye wa amoso me so me misa ne hwe eti binanda bi ene ye kompa e bo me so me ko batani asole ewo nungwa eti ye ko ye no me ba no so atanse me ka o me nkwa asole me twena ti me for so ya na me de ne ko ye ko esofo ne ya asole sa me ti ho no ma no frɛ me na omi na me se da no so sole gina ho na me sole ye eno ase oba Mary awone ne tie ndi si aba se oba na ene wonu se wanyema obeye dai na me se da nke be ha me papa ke mi nim kwan a me di mini padua be fa so no ase sa na me se ena akra no so to no ase Mary sori gina ho eno o sori ye no ase Mary ene wonyam na wo a wo pe eno ase da bi no ase da bi na wo ye ne wo ye no bla obisa se hwan no ne da ewo adwani mu ne de nipa asori dem odom ni mu no wanti ne anya no te ye no de no eko puppet ne so na obisa na ende na mini ho minim de akora ne kan e wa na sofo ni pie ba no se na wo mi bla na me sole ko hobi mi duru ha o se na wo mi wini se be ma na wo ne te no one wo ba ne da fat ha mi de mi sa ma na ye wo mpena no ai esa na baba ne da 14 years ti ha mi eni mi free ho no motisi ye na mi su omo am good dem on the obi anim de ntia
ba me na minim na sofo no so ne me ba no ti e pon asole na sofo ne frem no ka kire me say na omi wo de say na eniwa kuma achi enkoye bibia na be ma no we na me so kwa adwuma nso ye fitani no say na so pon ba anyumla de ne fa ne bla ne ye miensa ye ntama se ne nka asam ne boko na amamle bi ye ho no ye nye na asam bi anfa na asam nko ena me see you ti na mbu afu pa ba me de share me ho mankasa ofla djuma bae na okotana abontin ena me pie ba abontin ho no ene na danfu bi neto ye nyina ti fie ba ko na danfu ye fere no kwa bana etu amoto na mpie bae mfiri dem bae na me say ataya me pa cho ye sofo ne se me no mla na ne me ho mfa me nti me kwa friend Wumben Penis Repairer washe nipa wani ya epa washe mopa ema wone ba manije ya mochefa yade bia se friend se chronic na ne den na gini pedua na boso no yade call doctor ni moho ewo ni what scientific clinic and diagnostic services na watu ase ede amaye hepatitis stroke hypertension typhoid ni nyina anu adro ewo ho yade ya na ne den na ne din die hu nyina dam na doctor amana yaresa aye simple ni what scientific clinic and diagnostic services and crying one was circle photo Ramadan mum one Bengal filling station one NS chemist Edian Mshem Kumase Tonsu Monaco Junction one Adansi Rural Bank ND and Mshaya frame 02790876 87 0279087687 wo frepa Dr. Nimonankasa ena wabeje oso Nana ye bi se bra na wie bre mu de spiritual problem ni nyina ba bia ekoba ne se wo bi di wani pa wo hunhun fam obetimi de ho ato ne so nana ye bi wo agona saman wo bi na agba odua obi ato odu anaso se spiritual marriage me se ade besa na nkofo ofa etime mamba wo nchen akwase ebu nko a bomoden sawdu wani be kire mu nana ye bi enchen de otu kwan evan krata sem ni nyina da enkoda nana ye bi agona saman 0243134535 0243134535 Rocker Clinic Limited Kumasi Alaba Abu Station wani Openi Siko House ena edi enunhwe ni nro kai pakum capsules ena na bo mema ema wo mutimi eye mensem afa Jericho 442 ema ne se achesa ema ne de asiesia infie ho ema ne de oba bia wo ye guy ede pua de wo mo ede Jericho 442 etuasie Ven capsules VENE de na nse ne honam etadwa no ene wo bia prostrate ebo ne nka ya nadwo ene okodase ene kuru abade se tie ne black ya ne tika krakai ene wono nko no abo ne ma se dei onsa so so de ntemo ane pana de achie na afede ekura no okukuru na ade no okukuru de abese se ebi bobogu ngakra mu adwunu ade o ba yari ade mu se chom yari nko a vi ani fatu ase na bibia ngoye emfama medfagen capsules abrewa ani akokora be ko jogging na hututuo ani ya wahudo bia wonamu no wadro medfagen capsules 0244183230 0244183230 edrobia ba mema wo mo prostrate no wo mo akopa bia nom ameto ase ede ama no nti wo so ye bema na wanya prostrate yade amekanfo adroi ede achew Dani Prosta all capsules every Dani Herbal and Trading Center mema monya prostrate na ugu nsuo ase bia kam ase kogu nsuo ubegina wachemo ema no bomoden se ubenya Dani Prosta all capsules adrei na etusa how na se ediamount afa Dani Herbal mesha eno na wo bia wakọ test ya wahu se wanya malaria eno ni adura wo benom wo de ne fever na nsen awie pie pa na so na wate agu so a ene na chese fever ni malaria no na eba onka ye turumika ma wonsanka Dani Herbal mesha Dani Tone Herbal mesha de woni moja wadro enonom Dani Natural Herbal capsules sisi yade adro memedro eboa pa ma wo ejina wo na so afa wo Dani Herbal ointment eno de emane memane nkura nyina timi yusu a eye wonamani eniema enkoyie ena fenso emreye waposo eye wo yanom wadro no eye Dani Herbal ointment enrei ne nyina da every Dani Herbal and Trading Center Kumasi Ashtown emrom one more eben Dani Farmer fre 024436
364651 0244364651 Naturalin Ventures Congo ointment Congo waba mesra ya bomodin atibu dware wiepe na wakoto na wabi mu kakra na de afefa so hono edepu ani nyina away afe pompo abo ahye ho din entimi mpaya to make akopɛ Congo ointment fa beta so ade beta na chese apai ama dwone hyem ni nyina afiri aba na afi pompo no ase ahye eya pimples anase nantema propro enkwara tinu kakawurewure wonam enka wonam ka ena egu animu ase a wadro eye Congo ointment the fresh feminine wash woba watenka atakwa chichichi I'm not in the mood ahun wodi na akwa ati se ayi bidia yehwe enzo di agum we bom enso yes sparky akaskala ya izo di betimi bia enye normal eyi no ahu ye wi a bia na uglo ama skin fry kama ama skin ya kama so ahu eti obi a won tanya yi wo sa de kasa tin o hia dia ya pa yi bi na fasiesie ho na feelings de mra na me de mabra ni emfitem ne jai I'm not in the mood to have no I had a fresh feminine wash I Tom. Bibi. Be 2 hours now. Be me ya yire no 2 hours. Oh, Bryce. What so no be kura o change. Me just ayare ne Tom. Ya na Tom want to akodi baby. Oh no, who hear TV. On TV. Oh. Congo. What did Congo be asese? What did Congo the fresh ni be shasha wa na feel it dem. Now we are do sane kwa be pa remote no kra ka usam ago. Kafrato. We adie nyina anye. I say you na ma be me brother. Na le oda wo kra remote. O se matenka wo. Remote le kra sa de pe. O se matenka wo echire. Yare na ye wo. Matenka be na wo echire. Matenka be. We de echire. We atenka be na wo echire. Twebra ni mu. Ya fanya Congo nsrasra wana. O se mate na be me wa bresa wo be ma ba kwa se matenka wo echire. O mra mi 3 rounds. Abo I had a fresh feminine wash. Nina every Naturalin Ventures 0204 61 0204 61 enwa no na chese bibia kweyi edi amawo na besia no ene obi age besia he obi age besia obi age bi ya jibi ya sese won e tua kakra sese won e tua kakra wu ya ka sese ya won esno ene go for project ni na bosia nko ati ko hu store de mu shan no bosia nko ya usu jibi aye person e ja hoho me hwe nyame ani ya bagie wu ho nyame wa the chance na maye o de amaye bosia nko quick credit no no anton super nguso o de no anu Ghana card Ghana card ni oko ya jibusia for share jumani e fon ko ha dan ma be for share jumani na so badwa ne ja for si ufie mi se wo ya juma na di tuatua e be kakra no nya efie si ho na wo de wo ko jibusia na ho na wo to won samsa fenchu wani we kulai kwa credit kwa jibusia wo di dwa no so mo ani na ho Wani na hopa. Wani na hona ye yabaji esika. Ai moji abundua 0302 20 0390 0302 20 90 quick credit wa ma bosia bo aye simple ba bia motum enyina ye nkasa ba bia motum nyina mudam yadam ai obi adedam na si aba adwuma ya ba adwuma de na si fiada ya ba nso de ne aba ene ye fiala bibia so sirisi ene ye boda ye fiada nti ama ya ba ya ne dai ya ba nti de sese ye ka bia ye ba akwa ponsa wa yare o wa yare ewure yo betina o yare Dora yare ewom ne mu wa ye nsenkyere ne nsoso ama wa ye nsenkyere o wa ye nsenkyere ne anwanwadwuma ama ni bi ho na ye ka nsam na ya na omo nte yase
yen omo nti yase on beka se ama yen chietiefo chietiefo wode mi atumana wodam ama ko se chia no era Lady on fa kura jai na jini nyina ka me de o aduane ni medini nyina me tumbu ase ogwadi mi ko di fufuo no ogwadi mako wawo no so de mawo ye nyina na yawo apan da nkwa ye nyina yawo aduane no ye de ye no ne baba bedie ye bedie me batumbu ase abedi eno obi meti taxi man no obi afra me metimu ase oh na mako we na na wait me yawo no wonte na me kura yawo ya bandro na abedi ahofa mako wo packet di aba no ho me si wuhu na wo be dane chuku wenche wawo watin huno isbe huno wa de ba no na no nyisa kura ne kalanse no wasa wo obi se enti no ote anyina na onyam no onyam elam se na onyam no ndi otake na na emu bebu na bebu se pom ebebu ye ntimi nya hohwe ma ne nye ebebu hospital bi adi bebu dabi shie na ye hohwe nye ye hohwe nye enti wo de wonya abota ncha wo ba enti mu ahofa wa de ba no wo de ba enche mako enti wunim ne number friend no na ma wo se ne uwi a na de pampers ka to aso kwekwe tie afise se o fie a wawo a wo hwe bebi no nti ye kakra bi a we bebi no hwe no mu die wa ye fine no ti ni bebi nti o pese bebi mu emia kakra bi oya ba ya nso de he nchana no ho atwa ya ne ba adwuma no oya ba ya nti wo pese o kosi na siwa ye bedi du wo ache na de no ni mami angu na mobi kosi na siwa ye be wi am ti wa wo hwe ma ko so ba kosi na siwa ya ene krache wo so gina ye esa wo ya krache o yes ye papa dan kwa bia papa dan kwa bia e kosi na siwa de ko ye beje ye beje wana akwa to ni kunu no onu so ye policeman etuo da ne nchen aban ne ma ko so ba ene krache bia unsemu okay ama ya chietiefu joso na ama me nsha sese ye nua ben na omi e ma ne bitumi ya ade ya amedwene ho amenti ase omodwene omonko omo refi nkwala no na sawo de se wa anwene akwala no ho anka ho sa woni ne papa agya na oyo obaba na wani anna ho na be ma na akofa no oye ne papa enti bibia wotumi ne ye oye ne papa na ne papa no kra ne da asen ne papa no ene da asen na obi na wo ne step daughter ne step daughter de na shenensa baby opese oni nko bi oni nko oni ni nya bibia he se bi o mema ne bi ye moa wo moda ne nkraman babia wo beduru babia ne be ma ne sori a onim se we ye me ba we ye me yiri nua we ye ho ahwan we ye ho ahwan we ye ma ase emema ne bi be ma abodam omokote na abodam eyi aboa ote ya aboa twani nyansa na oho nti oba wunim nyansa ne number bi no ya medwene ho amenti ase unze we kra unze eno na matwenye nyansa no unze nka kire wo ko be men ko beku na nkokun no kokun ne simple bebrebe nyina echi no kokun ne simple odi abodini asa dodo na o sa de dodo no odi dodo no sa abada ho asa amakwa ku do so na so se pukum ese for posi giregyina ho ejina ho ena ode ne nsa fa ho a owie na obi epono man se yemra ne mebunkun wahunu oba na wo si wagu wanimu ase no a woni na gyaye no hwe seconds wona ase wo mpa no woni na gyaye wagu wanimu ase aka ho ni nyina mu no fra wa wase adru ni dem ese chese wodwere ho a wonte ase ama Naomi unse oba ne so ni hu nyinyini ne hu sode 14 years wa ye ni pa wie be ma fa na eye yie otumenyam
ɛna sɛdeɛ wɔnsi na wobusa no nsa ma na wobusa na ɔde toto paapaa so ɛna me ba no mene ne yɛ fine paa mene ne yɛ fine wo ne wo ba no yɛ fine a the time a wɔbɛ menstruate pɛ wo ne sɛ sɛ wɔbɔ wɔ amaneɛ wo ne first person ɔbɛbɔ wɔ amaneɛ ma hwɛ adeɛ a mahunu na wo wɔ baaba bɛkyerɛ no fi sɛ 12 years no woni wo bia wo na wo ba bɛkyerɛ no ɛnyɛ sɛ wo na wo hunu ye o ɛsɛ sɛ akora no wo ne ne ti ya ɔno na ɛbɔ wɔ amaneɛ na bosumi bia wo watɔ ne pad na wabɛgye afiri wo hɔ wa amagye a wahunu de ɛyɛ dɛ ɛkɔ ɛna ɛsɛ sɛ wo monitor no bosumi wei ama wo bɛhunu nanso sɛ de wo si ne wo ba ne teɛ no wan hunu wo se wa nka nkyerɛ ho wo na monitor na wo hu ye dabi na kyerɛ sɛ nteteyɛ no ɛhɔ no anko yie si hɔ ensi hɔ enti wo ne wo ba na anya adamfo no komo bi wɔ ha ontumi ne wo mmɔ obetumi ne nkyɛnkyɛn ni kura abɔ agya wo fi sɛ wo no wanka na amata wo ho enti edurumre bi a yɛda na me ne me maame kasa ɛna second one na wo mia isa ye mistake ne sɛ wo kɔ asɔre agya wo baba a papa ne nyɛ ne ba papa no enye ne papa no no ono wo kɔ agya no sɛ wone ne nna hɔ na wo se mra bi ma adwene baaso o na ye da hɔ no me ka sɛ me ne ne nampa no so me be da afom na mhu sɛ ɔde ne nse prɛprɛ me baba no na ne nyina mu no wasa akɔ all night sɛ agya wo baba na ma e was single room no na nkranketua kora wo mu yɛ mu bi nkranketua minim papa bi a nkranketua no na yere ekɔ ahomache kɔtɔn niema na ba na ɔde ne nse ewurawura akora ketua na se ɔde ne nsa ewurawura hɔ hwɛ ebi yɛ bambɔfo o emema ni bi yɛ bambɔfo iti se wan hwɛ omu yi a na sister na se mama ware first one eja ye bɛka me ho asɛm nti amanfo bɛkeka me ho nsɛm sɛ me ba second one ni ye keka me ho nsɛm nti me ya ne dai me baba ne ka kyerɛ me no nti bi ye ma adwene sɛ me kɔ a me hyɛ ne jeans ana me hyɛ no yes ne yanwro ɛhɔ anam se yi wonwene wo ma ne ho ye bɛka sɛ wagyae aware ni nti enti unsa makɔ first one okun akwala no enye wo asem ode ne nse ewura nkwala no enye wo asem wo gya ne ho ebi na wo mi ye na wasa ko police station bie ni hwa ananse yente ya ne ma ye jeli wo bi wa ye wa he ya ma ko tena adwam ye jeli wo bi wa he ya asokofo boa ye tie that simple kra se wa repu akwala no mu je wu mu se jai na e ko na de na hwan na ye na yi hwan na ye hwe ni ye ja wo sa da bi eye wo na wugina amu o e na wugi sika no ye kan pata na wo ye hallelujah manya 30 million manya 3000 me ye me dwetere me de ko e na wo so mu e na wujai wo ba no e na wo ko wo ba bie eye wo enti mfa me hye wo mo se police fo no na na de be ayewo de wo be kanu no mo ye de etie wo de wasema ba ha te se de wo de wasema ba ha na ase wo nto aso biem a ye se chenchena ye kukuru wo firi ase hwa chenchena na ye be da ye sa ama na ye enti ni o ma bi wo ha asem no de kwa ma wo mo nka obi docket na gu 5 years kra ya asema ye ka mo nka ye de ya ye be ka ye de ya se wo mu hwehwɛ mu na wo mu hunu nse se yansana de ye beka ato so no enti wo de ma ade no so na ho 5 years ni bi na ye nka sika kitu ye okoje de be fu ba ye 3000 kweska 3000 o se o bana bra na o se o sika na wo je ye no enye ne ba nti na o ji na ho nti no ma me nti na ya wa yawa no wo mu yawo be na wo mu na sa wo da wo sa da ho wo da wo na ade ne ko ye eni e wo biri mu ama na no how sese wo anke sika no wo ba no na ne dia e say na che o say ne ba no on fa no eti akra no chese from day one fa akwala ne ho ena ye nuoma edi wanim saa na edi wanimu na we nyina wo we nyina wie ye no wo se anya ho asa afa be ma wono edi wawu sei afa fo na frɛ no se digi ni sika wo se be ma ne ka so se se ne 100 ma se ne 50 be ma we na wo ye nsuo kra nka me nsa bi no kani akaba ko musuo me wa yo ka se
wo hwemi ahwemi ka se ahwemi no mpanyina ka ho na wo ye nipa sese me ho akere me se de yi a anka mewu mami wu because kwan a wo de me ba afaso ene me afaso no eno na sese ye wo ya ampedufo se ye de ye na anya wo ya ye nya wo fa ye si wo hunu enti we na sese ye wo ya anka be ma we anka ye ni mo kosua ntafere sese be ma we oni ni bo kosua ntafere o ya friend no na agini pansem na danfo ne ya danfo me hwe se wo ho beto wo wei wo bale so confirm se ade no ode ye ne saa wa ye dan ni ya che no akra na ikase ya ye ne saa ade no wei ye ne nsere eti e ho no de maami wa anya ade afei ama memra be ma ne so be ma wudini adwene boni wo wutirim chese maami wa ye ne bibi oti he wa ye ne bibi o ama se wonye ne bibi a ana wonchemu nu a onfa ne mfa baabi a anka onyi ntumu se mode ehe na mode ne beko se wonko baabi akra me a me de ne beko wode ne ekwa he se ye hospital yare wode ne ekwa he be ma wode ne ekwa he wode ne efa he mfa wuchim na fa he mfa ede ade na wuye ni se yie na wunim se wawie ana wukra wabrabo ne nsi wuye biem se wusi wo baabi wo bia we ne ba ka ho wo wabrabo no ensi wuye biem na waka se ye sese me yere den me fa no me be fa no nam ne na kwa na ana se onka eka obebo anka wei eno me de menya ne hwe ka no kura kire no menya ne hwe minima de ha no ne na nte nyina ota yare eche ne wonko hospital na ye den na wo se be ka che se ye fa ne nko baabi na wo bedi echire de ane ye hia na yare sa afiri wo ho se wonim se wo na wo ye dia ya ji ayare sa na firi ho wo ka kire no na ye mede wo ka kire ne se ene boaboa ho so sa na wo ka dia boaboa ho ye nyina ye be frɛ wo na ene ba bia ye ko wokotwe aka na ene ba bia nam bia so ya ka ho ne ye ne wo kɔ no pa ayare sa ma no because wo hu se ma mi ni nka se mu emre ena wumia no fe ena wahye na wumia no fe ena pastor ne kan se de na pastor ne kan se de pastor ne kan wo de wunim sa wo ye ade na pastor de asem we ato so na nyakura me say na ka hin wadunku wa wuwura mo ka se de wo begu pastor ne nimu ase na se pastor de asem ato ne so se wo step daughter wo ne nada no na wo ka ho beto nka dwuma odi bedi wo no ko wura ha no asi ya no apete ni ehu sa asem na pastor ne ka na enye no kure wunim se ye no kure nti pastor ne wo mo wa wutumi ko ho wetumi anka hwe because asem na ye no kure wan hwe yie wo bewu enti ehye se wo chance ye di nyoma bi ye dai ebrabra so saa na mami we nyina wie ye no wuji sika nyina wan kopa ya chiro wenyi musuo na amfiri mo so sesei wo bai yesa wo ma na adwaman honhom wo ye ne hwe ya enye yie jesa wo pai firi wo ne wo ba ne so because eye da ya modi mojafra so dia no eden o se ne ma me obusuani bia me dia kire na wono so na ma busuani bia me dia kire busuani be ne me di wachi odi 35 wo kon no 35 wo kon kran no hwan ne suma wo nya akora 35 years wo nya akora ye kan kola 35 years wo nya akora eno kra sa bre na asemi na no 35 wo 35 wo was saying se wo ne na 40 42 wo nya akora it is sometimes no person why na di wachie wo sugu wo yamu hwanya because sambre ya yare abayi wo kon yare yi no eno so why na di wachie na so wo ji sika no de sese wo ye no wanye sika sisi aso sika esisi aso unse wo di 3000 ni wie na asan o afei na hunsunsu aso na eba no afei na wo ankasa wo ho kire wo enti se abrabonim no da bia me kase se wansua nyansa anasa ade bi wo ho na wantu ho anamo na wo ya me twen me ye nhwe ha wo besu akopem wudam ehunsu na eba ne no sese wo bayi ode nam he na ho so ne nam he sese wo bia amfo obi ho na obi abo ne bra wa ye te se de one ne kura ne te no ampa so wo ye ne kura so ye ne kura no wo twema so wo di omario mo di ade ba ko mata free tofe ba ko ho ena mu nyina mu die ko ho ne mama size ne size nti wonu mu nyina ya pe o si won fi ne papa suma na anka hwe ne papa suma na obeda atena hwa
watena ho agye se wo watsia na ansa na wasori akọ onu nyina achempe se motie mu nyina motie aware ase mu nyina atie aware ase eti de open ode ye wo ni nyina so ye wo maami na ode mistake aben eti se be ma no wagye atum se obeka ye ho ama ba bia ye beko bia woni ye beko de a ye de soa no maami ye be de ne taa no ye de ne be taa no ho te se brazia no obebo ne se bodies no na ode na hye ne na ade mu na wode ne kopem se ne ho beto no abra wagye atumu enti ye de ye mpane ton ye mpane no a si ye fra no no amfa bia mu a aha ekwan bia anwa oba ni nim ba bia wo won kran no yeso nkran dia obi kra first obi so nim se fie ho nyina djuma be ma no ankasa no kra no djuma wo ye de odie no oye kani akaba wo ye nkran no wo emrante ni bebre sa wo baba no ahyeda no osuma no jeto ade we bra me jeto wani ana ho behu an oba wi ni sesi e enti se sa ne o ma no no odie ana wode ato nani so se wo ye na on hwe ne hu yie nenne ene no won hu na wie ye ochena na wie ye beba ama me da ase eso me da ase obapa na sa ade de sister akua kan nyina we yi apo ne bebre na nso bebre me so na ya happy birthday enkoma Auntie Lizzie o Sankori eye ne ba Franca my school daughter ne maame ai maame bonsu maame ene odi na woda enti Auntie Lizzie nyame onsha pa Franca say so wo ko ba biem ko pese wa ankasa na aye na maame odo bebre nyame onsha onyumfi adumu enkwa adumu mommy I love you so much yes baby ba ko to us roots sir root wine root sister ya the baba root ahofedua nyame onsha wate onye okese ohun efedodo nyame onsha until is nso nye bokosa o no so until is na o until you order from ama on say sometimes no ho e man bi wo honoma ye man tetie mu no ye ni sa adaje no me hu ne say sometimes I was say ye chi ye man bi tenase no matter the age man hu ne ma bi so me ohima say oba na me ni di nkoma ye ko right ba ensemi wa me ka chro because one na enya that relationship na bibi o hon ma ontimi nkan chro o show so obeba wanim eno ntina na me dominant na be ma bebre no because o avail ne self say bibi hawa utimi ba ne nchen eni ni bedi sa nkomo no eti say ye ne ye ma na enya that relationship na bibi o hon ma ye de besiesie o say o make a statement bi o say o ka cha na danfo say Jimmy for o ka cha wo yonko o do Jimmy for ma wo ba e wo yonko anim na na wadanfo no pese ohun oba ne sen and no share the kind of relationship a one ne ba no wo o say utimo say enema bi nkoyie one ne ba ne ntem enti say bibi o kra ne suro say obeba ma me ne ncha be ka cha no me da me mese ma tan no ene mema na omaba no omatam omade ato omko hu so kro bi omberem so wo ye ai o so ye akra so ye de nanka akra 1 year akabe ma atam ne be ma de kwhye akra 1 year ehu se de ya na most times me dwen ho ase mema na eye de ya mema no bi no de ben ya wo so obusa no wantime ensi ni pi minim se bia na machine ye yin so kan de wantime ensi ni pi se bia maye ana se menye na chese waye because onye ya dey ntina sofo ne kan ye no one react and e ba ye so aye se ya re hu ade wo so ka se ne ombra ne enkoso sa sofo kro na ono koka se ono na what ya say ade na won sambra na musanko no mi ho no na wunjini ndi na pese obayi beko me de me mesema abatan no ye mama ne ma omuhu hia ye de tie bia no ye ma omuhu hia ye na nsem bi ho no ma o matimi aka ache me de me abrante no minim asem a me ka ache no fi se wo no se nye wo na wa ma ne yare de ade na ojitu mu se ba bia beko bia no o de ne beko e bi kra no wo ne yare bi dada so on said na e bi kanon ye se bi kwa ulcer e bia no o call hospital no obusa doctor ne say dia na eye minti a me baby amoma medjo na meko on say most times yan kasa Africans yan questions o ko baby na say wo hwe na wo nti bibia busa wo call hospital o ko bia wo hu yare kra ha but ye ma wadro na waje na waba wo busa chire say na dia na eye minti a ma medjo e wo so ko busam na find out e bi kra na nye dia wo so wo dwen no e bia ampa ba ma na nye ne
hwe ebia na ya repair bi wo ho no ma onim enti ade na ye ma ne nko no nko hwem se ba ma ne se ba bia ebeko bi obedi achi enti se okohwem no hu se okay yare e ana bi na ye mia ana enye hospital yare da na fe ye de adwen so akọ said o si kano because me hu de enti aba ma se wa ya ade na mpa o se ekwachichiro se sen me ama na ma wu mo ma ba wo hu aba ba chiro so hu be ya baifu pa but me to me no sana me hu no because on katana nanom so di asem o because onya ade na wa ye wajatum e no wa ma o sa 3000 ne se je na ye so bi ade no efie meboa enti waje awie na ya ampa se waye no de enti na o se ekwachichiro me anya logic mama enti mesre o de o san ko hospital no se be ma na je atum afidi kase so se be bi obeko bia obehwa ma na yare saba okoni ehun se yare we na ha no okay yare na nye hospital yare huhum yare dia na konfo ya bi o ana ye kono na se da bi ade we ni ntina ama wo se bi o yese ni dia na fe ye hu baby a defa na brante de Michael Chan says wata wonya atam ne be ma ato ne kon ho no se nkran no obedi dia ene onye ready medi bia e de asem na ene onye ready no obenya asem pe obenya asem adifode and because pa de fo a onya asem adifode nyame hwa mu oba pa nyame ensha wonso Power Specialist Herbal Hospital hepatitis A B C D E won se fabra Adam says see akwa de Ghana for na ma direction no wunya ko hospital na doctor ka che se wanya hepatitis pe wo se na fa ko power afra se nkwa na wo mje abasobode afa dia ne brebo ya ka che ne se ne brebo no ayekase esrade ado ho dia ka ne se fatty liver no wo so wo de wani ebechem sciatica anase prostate wo ka se no baby abu anase wanya yamkro ulcer kwampo wo pese ukoyi ukompo a yemfa se kan entu minimu a Power Specialist Herbal Hospital kuma se wo mo ewo feyi ase Lake Bosomche ekwan so wo ne Jasbro filling station na edi enimohwem wo mo nro no ebi ya edu aya herbal malamix malaria edro no herbatin herbal mixture and powder immune system support edropa afa jiri herbal mixture male vitality be ma ye gina wona so cough care herbal mixture de ewa edi nani bomoden wa bo wa ma ne mfinyina eye ne ya wadro cough care herbal mixture edu aya herbal tonic ni gina nkamfo a wei ene edura wono mu a ebe ma wo moja na awie no asan ba biem 0244 544422 0244 5444 22 Kovi organic tiger nut powder tadwa yayi mo na ya hata ne powder kama na ya de abadwa so da sane mo aduane enye wadrum aduane a wodie bia ensuo ene nkwan aduane no no asabi de afra kokonuane ne nyina yesa powder bi de fra tadwe enti anya nwuno efra aduane a ensesa aduane ne taste ebeboa pa ama vitamins B1 B6 ene minerals ahodo ne nyina wanya bi ewo woni padua mum dia ne pressure aba ene dia ne sugar level ewo soro ma onsanka Kovi organic tiger nut powder ne nyina nso no promote healthy digestive system wo bia wo ma akora nufo sa wo ye pemfo mu nyina Kovi organic tiger nut powder wo bia betumi edibi 0200 777277 0200 777277 Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown no wo mo edi wheat emo na soya beans na ye edu di bi se che ahoden abenya no wo benya fiber ahoden a ebeto cholesterol so afa protein any energy nyina ewo mu a eboa pa my immune system no ejere na so abusua mu no wo bi atime di bi akora wo sua de die de kopim opani o wo abusua no mu nyina Home Sweet Cereal Legume Mix obi a ani eje home 0246697358 0246697358 3P garlic mixture garlic edro nwanwa so a ewo dwa so sesi ade wo mo a ewo pressure no edro ya na wo mo atu aguso enam se wo mo num bi se ya wotenka sampa wo betestie no na ne pressure no akofom afede na fichi kro no eniema enkoyie ni nyina 3P garlic mixture de wa kase ama na buru so wo bu anakoma hwim wo fade kitua bi sei wo ye adwuma kitua bi a na nakoma body sei peri
ready wadro 3p garlic mixture wakolo no mabrobe nrebi ama kuma hwehwem so ba so me so ja nom na 3p garlic mixture ne ntu sa hawo ni nyina ase emfa emaw 0201 000021 0201 000021 channel som sa garlic kokko garlic na da hono kokko eno ne ono ahye nso de e wo glass to amu so a ehwe ho a epai Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center eba no wallpapers and stickers bed sheet ahodo airpozy chemicals waterproof chemicals nyina etc yes bebre ka ho ne ma no moton ne de do so papa na wode wani achem se wuto aton sa wo pe ne papa bi e de akodu dwumafo ni chem e wo kumase edu Mrs Anoche Plaza wo be Prudential Bank no enchen ho a 0554 114878 0554 114878 Dyewood Herbal Hospital Dyewood 360 capsules ebetu sisi yade ene sasabro ni nyina ase e dia maun Dyewood ointment eno so ene boa ema joint no ye de srasra so sa no ana etu ase enti yawo no de ehinta woni paduam de woni padua na ni unya nnuro ya capsules no ene ointment na kabom na fatu ya ni nyina ase one time afi Dyewood Herbal mixture ba malaria de ontumi ni dia dura ye kamfo edite obi bia na emumo aje de ofa furo de ma akoda nufo ene akwara wonyanya mfihia no edumiensa 0244 886437 0244886437 Akoma mu Nsem dwumadie ewa Akoma 87.9 FM eso enie ene ye fia danti ahoma no ye bie atum ye bie edi atum ye numbers no 0243 114497 0243 114497 03224 98035 03224 98035 Hello within baby akasa free Omia baba na kojopoku Pensuma kem papa mintia message ni engineer the pocket any to the gas no mu trade na de etomie bia ya na ya au fuo mu ya ma me wo 3000 wo hawo so asaba wo hawo we ti piano ya besle emema bi subaya wo mu no mo be ma no mo nkan se kakra mo nkan mo be ma ni se nkwa na mo de form na se fota ni ya be ma na nyesa de no kwa so da se na mo nyesa na mu bu ya ni ma se ya na ya MP ho asem no eni buase na mo de yere edi kai musa o mi ya sele be ma no enya nse hu na o ka no ni onya aduniye adi ndo tisa mama emi bu of makra let us say hello wudi baby akasa free ya fa ko ame o churu na me ka selfie se passe ga kam chire yenti o Papa so dia no me be ma fe no ni hu se afena bo ne kanu eya dia odi forward bia yete twa se odi forward bia e ka dia boy no so wa yiri bia e ka nya adwuma no ada se ya ni so fo na ye kana na amma wa mu dia sam to boy fe boy ni sikeji se ma mi so ni bia die yes yo bibi ala so bi ni odi wa bi na ye ko kura no a etwi de de hu se Sofuna oka say boy no me get another no. Won to sofuna cha kwai. Ni sofuna ma kire yenti ama me ka say boy no get another no. So sofuna ni sadi ho dia. E me get ni problem na wo sia no. So go me try so wo. Na mama ba ko ka say me say bios again no. In hospital ko no. O ku bi sa de ko ya no. O ku bi sa de ko ya no dia. E betime me say bi kwa ni ya be na again yare. E na akofo so e diaba. And now you brand the first and your Bremen and Linity and better is and Subian will know be maybe a Yareno or Yare. It's his son and some Mindamus Shumami. Says so fellow, a concourse also say, Bueno, and again a Banada. Second hospital again, the Queno said, when it's a baby could be a big tree. Mr. Supporters, a baby could be a very nature, no to be a Cabano, Munin, to move them so. Every so quiet and could be made of a dear, and can be so for a gibby. Say, Kaba,
Yeah, that's say hello. Mini abama he. Majo so fakwatani. Mini abama so wa santiman pon ku fi ase no tankodi. Mini abama me share ya phone e tifu nya na mini abama me man mu ni adwuma papa na na blago atono so asenye ba penye oni mita to mu nya ku fi ase na me tia me former teacher do ma ko twaro to ma me tia ne pa. Mini abama na de me kasa kase man sim tia ne te. Se be man ti obedi eti na ye ni abama di adi be kwa no beto ni bia no. Me fo so se be man wo kasa ya fanto so na mane nyewo te mo so ni mu wi na ye ni aba ya de ni hawi wote be bia mu de be ko bi obedi eti na ka bia be bo bi obeti adia ye se be ma no se de waka no won che so obezie no wadi so na ye ni ama no bi so mo wani da ho enye chenchen ni ani tika o me ti de me se ni abe man se won mo ye ni ebe na no to na wo to no no so obibi no obe ye dia ye de ni ni asa me da se mi ni aba Me da say hello. Hello. Widi baby akasafre. Aba pa yeti o. 87.9. Yes, can say. And the question that I know when the hearing. Enti ma so di papa na ele baby. Now na da ba woka. When the movie seriously no. Also no. I say the chairman push. Maybe I will be having my next business. That's say Marco Ejo so hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Woody. Bajo mi diani Joel. Do anu makoko ben. Kakra mekan se be man obet ma ba oni mu bi. Dem akwa woni ne ba ne dai. Na o ma mi sika. Do musoni na o je ti so na da na o man sika. On so akwa fa ti ya mamre bia. Ti musoni na de eson. Enti se spiritual de na sika na okoje ya na wan ko ya mamre bia odi ya. Musoni na akoso na me mo mtanya spiritual na onko hospital onko him so na me kam na juma kwa mo yeah that say hello me ala ba Bombay Nigeria the pastor station en kam ya ta Bombay original ya jatu ase ya bem e ma so bia mi kiano me ji se bia di obetime ad figure masa e ho na tiren amanta ko na so me can so tell you for the dollar in church we can affect you no ka tem present sim do wa so bi asu ti ni do ni sim bi na se ni ya ba ko so na ho e no wanga ta ho kwa bi ti ni ira na bi ti ni ti we bi na si ade do ni ha if ben cha na si fa so na si bi ba mi ya ba ni ka se no so ko so na ho ya ni de di free first can say all see to me ana fe bi fe na ko mi bi kan ni mi bi ebi fe na ti ya ni se se bi ba mo na me tem bi o ye bi na ti se ada na ya yo no bi ho na dru ite se o ka ka su bi o ti ba se se mi aba na o si because o ka te se na fe na me se mi aba na se e ya bi ni e na bi o bi aka se no aka se mo so a na sira se o nya bi amen kana mi aba o ye na hoto o da si ti na se bi sira I say hello. Hello. Udi baby akasafre. Unya ba ma ho. So baba na. Example girlfriend wa mu ha with. Unya ba kaka bro ba ma mi tia me ma kunta na yawo. Kani no keni ta dai na no bana na mi tawo mu ba. Mr. Roko, New York, New York. Mr. Roko bi obi am tia wo. Na mi ya be ye be se wo. Maybe asemuno akoya so de ti step be manu a wo do ja bi atunu no it was a didi wadi wa furu no na ya de no pa de is kan de mini de ya de no ibri be ma no so and the members we have been eje obi a ope 14 15 16 Nigeria foi ukwa faza wote wa so the American of Papa no we dey Nigeria omuni mo ba me dey me nku be me ko omuni mo onke wo so o be bi e wo pefo tie na wo ba ma adai wo ba fo baby a wo bia me jawate wo nko sala si pa mo na ko ajemo so ajemo nyina so okay kafra 03224980035 03224980035 hello Hola pa Udi baby akasafre That's it, Oba Palma. Hey, I'm a papa B. That's it.
Amentia Bijapun, Namentia, Prophet Wine, Namentia Maupilia, former president, but there's money. Minimum ni akwala nyamia domiti moye na menko menim na ye ma me ya tiwi yesere no ensem na no oka no wonu de minim so osi sofo me ame de minim so enye sofo bia na ka kire no na de ma adwene mo de enye sofo bia because enu na boy no fle no oka no se wo ka kire boy ni sa ade ntina na sofo no se bi na ko won sama no se the best thing na ka kire bra no ba bra no so ya de o se na ne ka se wo pom the casa of our yard, the party, or so no, and when fire dear Sempian question, no moment, the Bia Wardini, maybe also more said the mini abaka, or baby, by a bar, a February, who meet you the Mawama fine. By it's a super name, would be said to be, or on the day I dear air also. Consider the nominee abaka say, what me who say he has so susha. But when we answer say, oh, that Bermanu, I'm an answer, no cast squad, I'm a wire day. Or what's about Bono? I want to cry no. Yes, okay, cry all to say I want to see you because one by number Kunua and Calpafan say, if you are Srema, I didn't bonido or now junior, a baby as no one knew. What I said, some now can you let after all the year, after our big giant movie, BPDS Sremo, what I said, Minaba, anybody that brown and answer as I see so around while the channel was ever do maybe no, what I could see. It's brown or more. Na ya die bi e da osu bi an enko na ya die ya me da mini aba me say hello dini ba bi aka say free hello thank you me ka say sabolo okay me ta ko boy no na sam na mpesa me ka kakra bi boy do wini ma me no ya bi ni bia anka me ta no ko won tu butu ni sika en fa ma no se woni ana se nka o bi se ni bi an ko won yan fa ma no na watafu da yadda na wacce ni ya buwa watan fa mu nayi ita ne ka bin kan fa maboy na kura wannan shi ma mano wani ta papa ana ta ne mai yi na fa ko ba abato no because we ka boy na be adi ni sika edi asa de trasa atoro se dia eso sin sa so ne wani ano ya no an kasa ma mano ka ne ni message I am pantire abegafo ni biya mu se asam na wo kana edito boy no so ya no kure One of the Banaka today can allow the city. Janet here. But I say hello. Mamma. Good day, Baby Acasafre. The Pacho and the Casafri, such a Suka Gate. Okay, Woody. The Pacho from Muska. Okay. Mamma, the Pacho, aiding time at Samaku. Now, Minister de Mano, now Dimitri Kacha and Sufua, one feminine man or woman. Mamma to asem ne so me pachu oba na sem na obeka yen de ayebe sekane ko nyina abai e kase ba de onim sase me se ne se e me kwanko dia o ye di pao wadi muso aka akura no ne maame ni nyina ana to so biem ade ne nso to sanso age no asanso kwakoye na mas inte be sanso kwa police one ma asanso kwa ye rape and some to quite infuse some patterns why you amamre. I'm a man of course I'm a way saying yes, I begin in the mutin. Many no one can pass on swimming and free a cool way and side and was now influence now on my now Dana, yet yes, I better parent decided to say Koswa. I better answer to a half of fragments of Begana. Medas in Yaba. Meso Medas say hello. Yaba Mahar. Yeah, media. So I tell you when I'm doing the black na mekata esi agregan se pepepe we ba so fe bi aboko de mi adom ode enko ache ma ko bi aso me fan ti akete ma no na moni ejuma ko enko aba ejuma papa na di kan fo na di kan kan ni na kakra me chani pe ni pe ya ai ti si e ya tuna oh na drona kafra hello Would you anyway be a casafre? We are a course of what in Buddha, so I'm the perfect land of a. Okay. Come on. Mamma, no, come the mechanic and the software balloon, and kind of problem. May you be so from the next chair on a more trouble and so long. Next
anka obi anka ya konika adi tetimi na amount anka udi do eti do ngo na ko pe ya yo ko mo ho muta na tem ati problem mo na ya mo bi en from mo na te salia elenga kan so sabi on kan ko ebi wo ya me hu ni mobo. Okay, 0322498035 0322498035 wa wutie ye no so wo haw bia wo pese wo de ba kwan da ho munti ene ye wo ha se dwoada kopim fiada da bia komamu nsem ye ye adwuma eti dwoada kopim fiada bomoden na bra kumase asokwa o de wo se wo ko ba bia kumase city mall ewo no a main gate no enimhwe opposite Akoma FM ye de dwuma ewa ha haw bia wo bia no ya na wabomoden e de aba na yetimi ahwe aso anonso e de amount na numbers nso ne na also watumi afre ye numbers no producers numbers no sibo so na so producer bomoden hwehwe bra na me money 0553 672 173 0553 672 173 afei 0552 601 529 0552 601 529 abrebia obefre bia no ye producers ebeje so na wo haw no watumi ede abedaye enefie na wotwe no twede ampon de adome ye de akogu hana brema kwan ma akoma mu nsem a ye de beso mo wa akoma 87.9 FM so no ene so ye de nyina esie nanakua koko Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa Obapa Akosia Sikapa Ishmael Haywood nanayao ene Belucha Dama yetumi emadwumadie edimo ewo Facebook so na femiaye ahodo medin de ama Serwaa support dwumadie nyina esima course na so na brebia yetumi de ebesomo Akoma Sports na ediso Asantema nyina Sports Ghana fo age atomo eno na yede esomo yede wase ama mo anitia ade na oti kokoso otum